Bueno, bo día a todos e a todas. Dá comezo o pleno ordinario de setembro do 2019. Primeiro punto do día, aprobación do borrador de ata sesión ordinaria do 15 de 7 de 2019. Algúnha intervención? Se non hai intervencións, apróbase por unanimidade dos concelleiras e concelleiros presentes e pasamos ao punto número 2. Conta xeral do exercicio 2018, expediente 219. Señor secretario, ten a palabra para ler o ditamen da comisión. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión de Economía e Facenda Especial de Contas, sesión do 23 de setembro de 2019, ditaminou a conta xeral do Concello exercicio 2018 foi ditaminada favorablemente por unanimidade, con 6 votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e PSOE e ca abstención dos 3 membros do Partido Popular. Moitas gracias. Moitas grazas, señor secretario. Algúnha intervención? Pois, se non hai intervencións, si hai intervencións. Señor Pérez Puga, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. La cuenta xeral es un documento contable que realizan técnicos y refleja la situación económica, financiera y patrimonial del Concello de Pontevedra. Agradecemos, antes de nada, la labor de los técnicos municipales que, como siempre, realizan una magnífica labor. Estamos hablando de una cuenta xeral que nos trae un superávit de 6,2 millones de euros. La verdad que no es ninguna sorpresa que batan el récord de superávit año tras año, fruto de la no ejecución de su mismo presupuesto, sobre todo en inversiones, que la ejecución no supera el 50% de lo que usted presupuestó, y debido a eso ya tuvimos una modificación de crédito de 4,2 millones, hoy nos traen otra de 1,3, debido a que la ejecución del orzamento del segundo trimestre aún es más baja que la anterior, los técnicos municipales les permiten utilizar este dinero. Pero esto no es una inyección nueva en la economía de los pontevedreses. Esto, resumiendo, es cambiar dinero a otras partidas orzamentarias. Por lo menos este año, de debajo del sombrero, no se quitan una compra de un local. Eso es importante. Todos sabemos que en el último mandato la inversión en Pontevedra ha sido nula y gracias a los fondos europeos se pudieron realizar algunas obras, aunque no se finalizaran en tiempo y forma. En este documento viene reflejado implícitamente la gestión del Gobierno municipal y por eso nosotros vamos a votar en contra de este documento. Muchas gracias. Pero podo falar igual. Sí. Mentras conecta o sistema, sometemos o asunto a votación. Votos en contra da conta xeral do orzamento 18. 7. Abstencións. Ninguna. Votos a favor. 15. Apróbase por maioría dos concelleiros e concelleiras presentes. Ben, e pasamos ao punto número 3, recoñecementos extrajudiciais de crédito. Señor secretario, ten a palabra. Agora, a Comisión de Economía e Facenda Especial de Contas na sesión do 23 de setembro de 2019 ditaminou favorablemente por unanimidade dos 9 votos a favor os 3 expedientes que se votaron de forma conxunta
Aquí está. Ten a palabra o señor secretario. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión de Economía e Facenda Especial de Contas, sesión do 23 de setembro de 2019, acordou ditaminar por unanimidade a favor os 3 expedientes de recoñecemento extrajudiciais de crédito. Moitas gracias. Moitas grazas. Por lo tanto, non hai intervencións. Sometes o asunto a votación. Votos en contra ningún. Abstencións ninguna. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Ben, punto número 4. Ratificación do acordo da Xunta de Goberno Local de 12 de 8 de 2019 sobre a imposición de recurso ante a Sala do Contencioso Administrativo da Audiencia Nacional contra a resolución do Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio Ambiente polo que se outorga a entidade mercantil Itaipú Trade SL prórroga da concesión para a ocupación do dominio público marítimo terrestre na parroquia de Ponte Sampaio. Expediente 70-2019. Hai ditame, sí. Ten a palabra o señor secretario para ler o ditame. A Comisión de Réxime Interior, Participación Persoal e Xusticia, en sesión de 18 de setembro de 2019, acordou ditaminar favorablemente por maioría o asunto relativo á ratificación de acordo da Xunta de Goberno Local sobre a interposición de recurso ante a Sala de Contencioso Administrativo da Audiencia Nacional contra a resolución do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente pola que se outorga a entidade mercantil Itaipú Trade SL prórroga da concesión para a ocupación do dominio público marítimo terrestre na parroquia de Ponte Sampaio. Votaron a favor os 5 concelleiros do BNG e do PDS e da PSOE, en contra un concelleiro Ciudadanos e a abstención dos 3 concelleiros do Partido Popular. Moitas grazas, señor secretario. Aquí teño pedidas palabras. Tú primeiro, sí. Señora Gulías Torreiro, ten a palabra. Bueno, pois moi bo día a todos e a todas. O motivo de interpor este recurso eu creo que é un motivo compartido por todas e por todos os que estamos aquí, ou espero que así sexa. Estamos falando da recuperación do espazo público do Concello de Pontevedra. Imaginen vostedes o que poden ser esos máis de 35.000 metros cadrados de espazo recuperados para os veciños e as veciñas. Eu creo que ninguén pode oporse a iso. Imaginen o que pode ser ese espazo con un uso deportivo, con un uso de esparcemento, con un uso de lecer. Diso é do que se trata. Dende fai tempo, nós o que vimos reclamando é que esos dominios marítimo terrestres sexan para uso e disfrute da cidadanía. Non só o pedimos nós, sino tamén as asociacións de veciños están por ese obxectivo. E por iso, e dada a falta de información que tivemos neste punto do Servizo de Costas, polo que dicimos presentar ese recurso contencioso administrativo perante a Audiencia Nacional, entendendo que é o Concello quen debe, por unha banda, informar sobre usos desta parcela e entendendo que o Concello é unha parte afectada. Non imos aborrecer con cuestións de xerarquía normativa, se fose necesario o caso, así o farei e leeremos o artículo 58.2 dunha lei de rango superior, da lei de bases de réxime local que establece que en caso deste tipo de concesións e autorizacións o Concello debe forzosamente informar. E tampouco me gustaría ter que explicar non a diferencia entre información pública e información oficial, que estou segura que os concelleiros e as concelleiras xa coñecen. Polo tanto, volvo ao inicio, estou seguro que non hai ningún concelleiro e ningunha concelleira que queira destinar este espacio a un uso diferente que sexa o disfrute público e menos supeditar os intereses de algunha empresa concreta ou de algún interese particular. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Gulías. Señor Revenga, ten a palabra. Eu pienso que se tergiversan las palabras o la forma de votar. Se ha votado en contra no contra la recuperación del terreno, sino en las formas. Creo que cuando se habla de recuperación del terreno no se explica qué parte del terreno se va a recuperar. Entonces creo que habría que explicar qué parte del terreno se va a recuperar. Y también creo que había que explicar
porque en alguna reunión que hubo en la delegación de Costas con los propietarios actuales de la nave de Pontesa, el ayuntamiento no se personó. Entonces, un poco creo que todas estas cuestiones se pueden negociar y se pueden hablar. La parte que corresponde a la recuperación es una franja que está en el límite marítimo terrestre, pero lo que es la nave de Pontesa, la nave principal, pertenece a esta empresa y eso está confirmado por Costas. Por lo cual, le pido a la señora Gulías que cuando dé la información, dé una información veraz y exacta de qué parte vamos a recuperar para el ECER de los pontevedreses. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Revenga. Señor Domínguez Artime, tenga palabra. Muchas gracias, señor alcalde, muchas gracias. Bueno, se interpone aquí el recurso casi 2 años después del dictado de la prórroga en cuya virtud se concede la prórroga de la concesión a Itaipú Trade, algo del todo incomprensible para cualquier persona. Desconocemos cuál es el verdadero motivo que les lleva ahora, más de 18 meses después de la concesión de la prórroga por resolución de fecha del 21 de diciembre del 17, pero desde luego deja entrever una clara pasividad por parte de ustedes ante este tema. ¿Qué pasa? ¿Que hay cambio de gobierno y les ha hecho cambiar de opinión? Claro que fueron ustedes debidamente conocedores de la resolución en tiempo. Es una resolución que se publica en el BOE, pero más allá de eso, a sus propios actos me remito, y es que en mayo del 19, 5 meses antes de que interpusieran el recurso, ustedes mismos afirmaron ser conocedores de la resolución de Costas por la que se concedía la prórroga a la empresa Itaipú Trade. En concreto, en una rueda de prensa que dio usted, la consellera Anabel Gulías, en fecha 7 de mayo del 19, y ya ahí anunciaban ustedes la interposición del recurso. Pero es más, ya en abril del 19 también consta que ustedes conocían la resolución. No se creen plazos arbitrariamente que hagan perder dinero a Pontevedra, porque ¿saben ustedes cuánto le puede costar a Pontevedra si perdemos este recurso ante la Audiencia Nacional? ¿Me puede usted decir el coste, por favor? Y en cuanto, déjeme decirle, ustedes aluden el incumplimiento del artículo 58.2 de la Ley 785, pero como estoy absolutamente seguro que usted sabe, no hay tal incumplimiento, pues este precepto solo exige la emisión de informe a los ayuntamientos en los expedientes de nuevas peticiones, nunca en caso de prórroga. Por lo tanto, vamos a votar en contra porque lo han hecho tarde, mal y a rastras, que es como hace el BNG las cosas en este concello. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Señora Gulías, ten a palabra. Pois tristemente equivocábame, paréceme que non todo o mundo está en defensa do interese dos pontevedreses e das pontevedresas e sí en defensa de algún interese que eu descoñezo. Gustaríame empezar polo último artigo que cita o señor Domínguez, o 58.2, que di textualmente: asimismo, en la determinación de los usos y adopción de resoluciones por parte de otras administraciones públicas en materia de concesiones o autorizaciones relativas al dominio público de su competencia, será requisito indispensable para su aprobación el informe previo de los municipios. Non fala de ningunha concesión nova ni demais, sino que o fai en xeral a literalidade do artículo 58.2. En todo caso, vostede plantexa moitas preguntas e a mí me gustaría plantexarlle algunha que outra. É moi interesante porque nalgún expediente non que se está tramitando sí que consideran que o Concello é parte interesada. Estou citando, por exemplo, o expediente de ENCE, pero curiosamente en este non. Pero que máis? Con posterioridade á rolda de prensa que vostede menciona, chega unha comunicación que seguro que vostede coñece do Ministerio de Transición Ecolóxica, verdad? No que anuncia dúas cuestións. A primeira delas é que a partir de agora todos estes informes, verdad, que están en trámite ou en resolución, e eu mesma acabo de presentar hoxe as alegacións de dúas prórrogas máis, pois o propio Servicio de Costas considera parte interesada o Concello de Pontevedra. Polo tanto, recoñece que é necesario ese informe do que eu falaba. Mais, en todo caso, o que di en todo caso é que seremos parte interesada e que é necesario pedir ese informe. Eso na comunicación de Costas que chegou con posterioridade. Vale. Entón, para min isto se resume en dúas cuestións básicas. Hai forzas políticas que están pola recuperación dos terreos para uso e disfrute da cidadanía e que se negan a que esos terreos sexan explotados por unha sola iniciativa privada con intereses particular. Hai forzas políticas
políticas que respectan os intereses e as demandas das asociacións e hai forzas políticas que lle dá exactamente igual e vostede escolla onde se quere colocar. Muchas gracias, señora Gulías. Señor Domínguez, Artime, ten a palabra. Hay fuerzas políticas que hacen las cosas en tiempo y forma y el BNG no está en ese grupo. Y hay fuerzas políticas que les importa el dinero que le va a costar a los pontevedreses este recurso puramente político, que por cierto hicieron ustedes casi 2 años después. Por lo tanto, si ustedes no saben hacer las cosas en tiempo y forma, les pido que no tiren el dinero de los pontevedreses en actuaciones puramente políticas. Por lo tanto, a mí me preocupa el dinero de los pontevedreses. Yo sé que ustedes no, pero esto le va a costar un pastizal a los pontevedreses porque lo han hecho año y medio después. Es más, si en mayo usted tenía conocimiento de esto, ¿por qué no tarda 5 meses en hacer el recurso, 6 meses? ¿Por qué? Porque son ustedes lentos en tiempo y forma y porque les da igual el dinero de los pontevedreses. Por lo tanto, hagan las cosas bien, hagan las cosas a tiempo y entonces no nos vamos a encontrar con estos problemas jurídicos en los que le aseguro que el 58.2 nunca es para una concesión de prórroga. Estúdiese usted las cosas. Muchas gracias. Moitas gracias, señor Domínguez. Señora Gulías, ten a palabra. Moi brevemente, creín que non o tiña que explicar, pero sí, unha cousa é información pública e outra cousa é información oficial. Cando unha terceira parte se considere interesada no proceso, a información pública non é dabondo e é información oficial. Podería quedar, como está quedando vostede, dicindo que estudie mellor as cousas e ese tipo de coletillas o que nos ten acostumado, non é o meu estilo, non o vou a facer. Pero falando de cousas en tempo e forma, lle recordo algunha prórroga en tempo de desconto, algún complexo fabril, en tempo e en forma. Moitas grazas. Non entendeu. Señor Ravenga, ten a palabra. Estoy esperando que me conteste, señora Gulías, porque parece ser que contestó la parte que le preguntó el señor Domínguez, pero la mía estoy esperando que me conteste qué parte vamos a recuperar para que toda la ciudadanía se entere. Y ya que nos vamos a gastar los cuartos, los duros de la ciudadanía, vamos a ser claros y digamos, y explíquele usted qué parte de la recuperación vamos a hacer. Gracias. Moitas gracias, señor Ravenga. Señora Gulías, ten a palabra. É moi sinxelo, a parte de Pontesa que se atopa en dominio público e terrestre. Ben, debatido o tema, sometemos o asunto a votación. Votos en contra da ratificación do acordo da Xunta de Goberno Local. 7, 8... que non sei, que levantou tamén, sí. 8, abstencións, ningunha, votos a favor, 15, 14, apróbase por maioría da corporación. Ben, pasamos ao punto número 5, ratificación do acordo da Xunta de Goberno Local do 5 de 8 de 2019 sobre a aprobación dos informes remitidos á Axencia Galega de Infraestructura da Consellería de Infraestructuras e Mobilidade para constancia como informes municipales no proceso de información pública das administracións afectadas no procedimento para a aprobación do proxecto de trazado da estrada de conexiones 31 a Nacional 550, variante de Alba. O señor secretario ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión do Pleno de Mobilidade, Infraestructuras, Obras e Servizos que tivo lugar o día 17 de setembro de 2019 acordou dictaminar por maioría de 6 votos, en concreto votos a favor dos 6 concelleiros, 4 do Bloque Nacionalista Galego e 2 do PSOE, e a abstención de 4 concelleiros, 3 do Partido Popular e 1 de Ciudadanos, o asunto relativo á dación de conta do acordo da Xunta de Goberno Local de data 5 de agosto de 2019 da aprobación dos informes técnicos municipais no expediente de información pública oficial do proxecto de trazado Estrada de Conexión PO 531 Nacional 550, variante Alba, suscitante a Axencia Galega de Infraestructuras, Consellería de Infraestructuras e Mobilidade, Xunta de Galicia, expediente de 2017, para que se proceda a súa ratificación por este pleno. Nada máis. Moitas gracias, señor alcalde. Señor Mosquera, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. Ben, traemos aquí para a súa ratificación, dado que pode afectar no futuro
o planeamento e competencia do Pleno, este acordo de remisión da Xunta de Goberno Local. Este é un tema controvertido, no que podría non vir, ou vir, bueno, ao final os xuristas nosos entenden que debe vir, polo tanto, así o traemos. E da propio expediente, do propio enunciado, dedúcese que o que se fixo foi remitir os informes dos funcionarios, os técnicos municipais. Única e exclusivamente eso. Polo tanto, despois das loas que temos coitado aquí, creo que merecidas, os funcionarios municipais supoño que vai haber acordo. Porque se resulta que os funcionarios fan as cousas ben, e nós estamos convencidos de que as fan, pois, neste caso, é algo que fixeron estritamente os funcionarios, polo tanto, pouco ou nada terán que dicir. Indo ao fondo da cuestión, levamos 14 anos, 14, que se di pronto, incluso xa houbera antes, cando se fixa a variante de Pollo, e houbera tamén, cando se fixo ao proxecto de circunvalación, buscando unha conexión entre a Estrada de Vilagarcía e a Estrada de Santiago, que hai agora, que é titularidade da Xunta, que é a PO 225, que pasa por debaixo do tren en Alba, non reúne as mínimas condicións para dignas de tal nome. Ten todos unha serie de problemas que se agravan incluso por formar parte do Camiño de Santiago, o seu paso por Pontevedra. Ben, houve unha proposta, houve varias, houve outras, houve varias, houve toda unha serie de historia que hai detrás, e sempre, digamos, sempre con uns parámetros que son claros. Primeiro, é necesaria, é absolutamente imprescindible facela. Segundo, Xunta e Concello estamos de acordo en que a faga a Xunta. E sempre xurde unha discrepancia, xa xurdeu cara a variante que propuxo o Concello e xurde agora con esta, que o Concello entende que iso ten que ser unha operación de microcirurxía urbana, polo tanto, un vial aberto o máis suave posible, adaptado ao territorio, cas mínimas afeccións, e a Xunta, ou os técnicos da Xunta, entenden ou propoñen que se faga un vial duro, pechado, con perspectivas e aquí é onde está a discrepancia. Xa sucedeu co primeira variante, que no plan móvil lle meteron 4 carriles, etc., que despois ao final non se fixo nada, e sucedeu con outras. Ben, constanos, neste caso, que a Xunta sí traballou, a diferencia de cando fixeron a adaptación da proposta do Concello, que foi unha cousa moi lixeira, pouco estudada, sí estudou moi ben en profundidade todas as posibilidades, é prácticamente o único sitio, ou o sitio no que menos afección ten, é por esta traza. Ben, creo que os veciños, as alegacións do Concello van en unha dirección que eu creo que hai un punto de encontro bastante fácil. A parte das alegacións, obviamente, si estamos en contacto ca Axencia Galega de Infraestructuras, e vamos a intentar que no proxecto construtivo, pois as características do vial pasen a ser dun vial como que se está en estes momentos rematado entre Jubiol e Príncipe Felipe, ou o que xa levan o servicio entre Monteporreiro e Médico Vallina. Vamos a intentalo. Claro, que non ten ningún sentido é facer un vial que ten 900 metros e resulta que unha persoa andando tiña que seguir dando unha volta de 4 kilómetros para ir unha punta a outra. Ou facer un escalestri afectando a gases cando 900 metros se pode facer un vial aberto, ou uns puntos abertos, ou facer unha rotonda a nivel, para facer ese cruce, ou algo dese tipo, porque 900 metros non fai falta que ir a 90, nin a 100, nin a nada. O sea, que a velocidade do asunto é pasar, porque agora, pola que pasa nestes momentos, é que moitas veces nin pasan, os camións nin pasan. Por lo tanto, en esa estamos, e esa alegación va nesa dirección.
alguén pode dicir que nas alegacións non vai con precisión o que se di, é unha consecuencia obvia. Se se está criticando e dicindo que hai os defectos, os técnicos non se meteron a facer alternativa, pero, bueno, está avanzado coa Xunta e vamos a intentar manda a Xunta en base a estas alegacións e dos veciños que ese vial pase a ser pois o que dixen antes, unha operación de microcirurxía urbana en que hai un vial que ten que soportar un tráfico que é actual que non ten condicións para soportalo, non vai aumentar como poñen esas cifras, como poñen as cifras do estudo, e que pase a ser pois un vial adaptado ao territorio con menos afectación e capaz para pasar dignamente, non falta 4 carriles, nin pechado, nada deso, dignamente, con máis dignidade que agora, o tráfico permeabilizar, transversal entre a 530, entre a PO 531 e a N550. En ese sentido van as alegacións, que digo, foron feitos polos técnicos, pero, bueno, a parte das alegacións hai feito unha serie de xestións que acabo de describir e agardemos que poidan chegar a bo porto. Poden chegar a bo porto, creo que sería bo para todos. Moitas gracias. Moitas grazas. Pedidas palabras. Señor Fernández López, ten a palabra. Ben, bons días, moitas gracias, presidente. Bons días a todas e a todos. Simplemente para anunciar o noso voto de abstención neste punto que un trámite para elevar a propia Xunta os informes municipales, porque vemos con preocupación a contundencia de ditos informes, tanto os 2 informes expostos na Comisión de Mobilidade como os 3 informes aprobados en Xunta de Goberno. Preocúpanos a contundencia das alegacións dos técnicos municipales, os cales, por suposto, como decía o señor Mosquera, temos todo o noso respeto polo seu traballo. Preocúpanos a contundencia desas alegacións a proposta, como tamén nos preocupan as alegacións dos veciños. Por eso, xe mesmo, estaremos reunidos con eles para escoitalos, para intentar chegar a un consenso. Moitas gracias. Señor Fernández, algunha outra intervención? Non. Sométese entón o asunto a votación. Votos en contra da ratificación das alegacións do Concello? Ningún. Abstencións? 7. Votos a favor? 15. Apróbase por maioría. Pasamos entón ao punto número 6, que é a proposta de delegación na Comisión do Pleno de Economía e Facenda Especial de Contas para as modificacións da ordenanza fiscal da taxa pola prestación de servicios de recollida de lixo, que, polo que teño entendido, vai tratar tamén un punto que a rebaixa do canon de Sogama, inda que se ten que aprobarse por urxencia. A ordenanza fiscal, a modificación da ordenanza fiscal. Ben, pois a ordenanza fiscal é máis o punto anterior, se entende a urxencia aprobada e, polo tanto, ten a palabra o señor secretario porque sí que hai ditamen da delegación. Serían 2 asuntos, unha delegación que está ditaminado, que ditaminouse favorablemente por maioría, cos votos a favor do Bloque Nacionalista Galega e PSOE 6 e a abstención de 3 concelleiros do Partido Popular. E outro, a ratificación da urxencia, como se acordou entre os distintos portavoces, pois trataríase o debate asunto en de que habría 2 votacións separadas, unha delegación e outro o tema da modificación da ordenanza. Moi ben, gracias. Moitas grazas, señor secretario. Señora da Silva, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Moi bo día a todos e a todas. Como xa explicou o secretario, o primeiro punto que tratamos é a proposta de delegación para as modificacións na Comisión de Economía, Economía, Facenda, Especial de Contas, das modificacións da ordenanza fiscal da taxa pola prestación do servicio de recollida de lixo. A razón pola que se trae esta delegación é porque, por cuestións de eficacia e de eficiencia e de rapidez, é moito máis áxil que sexa a Comisión de Economía a que dictamine este tipo de modificacións
tendo en conta, ademais, que os trámites que vai levar van ser absolutamente os mesmos que se fose a pleno. Non se vai alterar para nada a tramitación, simplemente que, en vez de ser despois dictaminado polo pleno, dictaminaría por esa comisión. Esa comisión que, como ben saben, a legislación recolle a posibilidade de facer esas delegacións nas comisións. Polo tanto, o que se trae aquí é delegar na Comisión de Economía e Facenda a competencia para as modificacións da ordenanza fiscal reguladora pola taxa da prestación de recollida de lixo e que, en calquer momento, por suposto, o Pleno poda recuperar esa competencia que delega na Comisión. O motivo fundamental desto é que moitas veces, e xa nos ten pasado co punto que ven a continuación neste pleno, que entra de urxencia e hai que agradecerlle aos técnicos municipais o esforzo que fixeron para conseguir rematar o venres á última hora este expediente que pudese entrar de urxencia hoxe no pleno, que moitas veces estas modificacións, ademais da complexidade que teñen, como é a que hoxe nos ocupa, veñen derivadas por modificacións de outras administracións, neste caso, pois na Lei de Acompañamento dos Orzamentos. Na Lei de Acompañamento dos Orzamentos modifícase a tarifa que Sogama lle cobra aos concellos que están adheridos a Sogama pola prestación do servizo e despois iso se deriva en modificacións posteriores das tasas dunha complexidade enorme onde os distintos concellos que se adheriron a esta posible bonificación tiveron e teñen moitísimas dificultades despois para ver como encaixa eso dentro da súa ordenanza fiscal. Para que, de haber outra modificación deste tipo, porque neste momento pois estamos no plazo no que é posible que se estén elaborando ou que se estarán elaborando neste momento os orzamentos da Xunta para o exercicio do 2020, e dada a práctica habitual de que na Lei de Acompañamento dos Orzamentos se metan modificacións da taxa de Sogama, cousa que, por outro lado, non deixa de ser sorprendente que se modifique a relación o precio que pagan os concellos para a prestación dun servizo a unha empresa pública que sexa mediante lei, porque iso implica que non hai ningunha posibilidade de recurso ou reclamación agás que sexa diante do Tribunal Constitucional, porque está incluído dentro dunha lei. O lóxico sería que utilizase un procedimento administrativo para poder discutir ese precio con Sogama, pero non o fai así. En todo caso, o que nos ocupa hoxe son dúas cousas. Por un lado, para maior eficacia na prestación no funcionamento administrativo e para poder que redunde en beneficio dos veciños o máis rápido posible delegar na Comisión de Economía. Como decía, os trámites van a ser exactamente os mesmos e todos os grupos están representados na mesma proporción que ten a composición da corporación na mencionada comisión e, por outro lado, esa modificación da taxa do lixo que vai supoñer unha reducción do 3,52% na taxa do lixo, aplícase no último bimestre do ano para maior axilidade e para maior funcionamento, porque son cantidades tan pequenas nas que se rebaixa o montante total anual que de ter que aplicalo en cada recibo sería moitísimo, moi ineficaz desde o punto de vista administrativo. Para poñer un exemplo, na recollida doméstica normal a un veciño e veciña da cidade, a rebaixa vai supoñer 4,63 euros no montante total do recibo anual, que se aplicarán no último bimestre, e no rural, que teñen unha taxa bonificada, e o montante total no recibo anual é de 2,55 euros que se van a aplicar, como decía, no último bimestre, según consta no expediente tramitado e na proposta feita polo órgano de tesorería e xestión tributaria. Nos, obviamente, apoiamos, defendemos a necesidade de que se delegue na Comisión de Economía para maior eficacia estas modificacións da taxa e pois traemos aquí esta modificación hoxe por urxencia. Reitero o agradecemento aos técnicos municipais para poder rematar o expediente para que viñese a este pleno esta modificación que, como decía, pois vai supoñer unha rebaixa anual de 4,63 euros no recibo anual do lixo e que se aplicará no último bimestre, recoñecendo a complexidade da tramitación de todo este expediente por cuestións de carácter técnico sobre a retroactividade, a posibilidade do uso retroactivo nunha ordenanza fiscal. Moitas gracias, señora da Silva. Señor Domínguez Artime, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, nos traen aquí dos cosas. La primera, una modificación que probablemente es de las cosas más importantes que se hayan traído a este pleno,
porque cambia profundamente las reglas del juego. Porque lo que quieren decir aquí es que cualquier ordenanza fiscal, para bajar los impuestos, como este caso, pero también para subirlos, no tiene que venir a pleno, se puede hacer en una comisión. Y yo lo primero que quiero decir es, voy a hacer dos críticas. Una suave y va a ser un pequeño tirón de orejas, porque si al Partido Popular le sacaron que por poner las mociones o registrar las mociones 7 días antes del pleno, pues era muy tarde, a lo mejor registrar un documento de 58 páginas el viernes a las 13:50, es cierto que previa llamada del BNG, que yo agradezco, pues a lo mejor un tironcito de orejas se merecen, ¿vale? Porque para los demás tienen unas normas y para los demás y para ustedes no. Pero después de este tironcito cariñoso de orejas tengo una crítica feroz. Y la crítica feroz es que no puede ser, y no está aquí el señor González y me gustaría decírselo a él, pero se lo transmiten ustedes, que en la Comisión de Economía el concejal diga que no sabe exactamente cuánto va a ser la rebaja y a los 5 minutos a los periodistas les diga exactamente cuánto es la rebaja. No es admisible que en la comisión se le pregunte cuánto va a suponer la rebaja para los vecinos, diga que no lo sabe, que está pendiente todavía y a los 5 minutos a los periodistas sí lo sepa. Las condiciones deben ser las reglas de juego iguales para todos, por lo tanto, es una crítica que eso sí que me parece que es bastante feo, por lo menos que se entere antes la prensa que la propia comisión. Y en cuanto a la modificación, yo quiero decir una cosa. Nosotros estamos dudando si votar en contra o la abstención. Si el alcalde se compromete aquí públicamente a que en 4 años no va a utilizar este mecanismo para subir los impuestos a los pontevedreses, nos abstendremos. Porque lo que está haciendo es, en vez de traer a pleno una modificación que pueda subir los impuestos, lo que está haciendo es hacerlo en una comisión de forma privada. Por lo tanto, si él se compromete públicamente a no bajar los impuestos, nos podemos abstener durante 4 años. Si no, tenemos que votar en contra porque si hay que subir los impuestos hay que dar la cara aquí en el Pleno, no en una comisión informativa. En cuanto a la baja del recibo, todo lo que sea bajar los impuestos al Partido Popular le parece muy bien, pero hay una cosa que a mí me hace mucha gracia. Llevan años diciendo que el compost va a bajar el recibo a los vecinos y resulta que es Sogama la que permite que ustedes rebajen el precio de la factura a los vecinos. Por lo tanto, esto es de agradecer. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Señora da Silva, ten a palabra. Bueno, é certo, e así yo fixen saber, e tamén creo que vou dicilo porque se lle ofreceu aos portavoces da oposición a posibilidade de que o punto da reducción da rebaixa na taxa do lixo non se fose tratada hoxe en pleno, fose a Comisión de Economía e se tratase con toda a calma que fose necesaria e que así o considerasen. Polo tanto, e tamén é certo que na Xunta de Portavoces, cando se falou de poñer o pleno hoxe, díxose que sería para facer o esforzo de intentar traela, polo tanto non é ningunha novidade. Efectivamente, empecé a miña intervención agradecendo aos técnicos municipais o esforzo que sabemos que se fixo para que o venres a última hora pudese estar este asunto e pudese entrar en pleno, pero creo que vostede si tivo tempo para ler a proposta que vai no punto 6 da orde do día porque está dictaminada pola Comisión, verdade? E antes decía que hai que estudar. Bueno, eu xa non lle digo que estude, digolle que lea. Lea. Voulle ler. O que se vai a aprobar exactamente non é a capacidade do alcalde para furtarlle o debate ao pleno e modificar calquer ordenanza fiscal secretamente na comisión. Aquí do único que se trata, e leo textualmente, delegar na Comisión de Economía e Facenda Especial de Contas a competencia para as modificacións, non novas ordenanzas, modificacións da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de recollida do lixo exclusivamente desa. E, como dixen antes, as modificacións que non novas ordenanzas fiscais reguladoras do servizo de lixo, as que teñan carácter de modificación, que, como vostede tamén ben sabe, é reglado, é parte do informe do outro punto que estamos tratando, explica precisamente a asesoría xurídica que do que se trata de unha modificación en que non hai que tratalo como unha nova ordenanza, senón como unha modificación. A parte das cuestións que, como xa lle decía, a complexidade que ten o de poder aplicar con carácter retroactivo unha norma destas, unha modificación destas características, sabe que hai sabe, supoño que saberá, se leu os informes, tamén o sabe, que é moi dificultoso, incluso a propia definición do que é unha taxa está neste momento tamén con bastantes dificultades de carácter xurídico. Polo tanto, e como decía antes, a tramitación exactamente a mesma que se viñese a pleno.
exactamente a mesma. Nada de furtar. Vostede sabe que nas comisións, a parte dos representantes dos distintos grupos políticos, asiste sempre funcionarios ou funcionarias do Concello a modo de secretario ou secretaria que dan fe de todo o que ali se trata. Polo tanto, non sei onde está o secretismo. E tamén, cando fai referencia a modificacións de ordenanzas ou a calquer outro asunto, tamén van representantes da intervención do Concello. Polo tanto, lea vostede, está dicindo que iso permite facer calquer ordenanza aí. Non, non o di. É modificar, o que iso implica, que ten que ser unha modificación exclusivamente a do lixo. E a razón é a que lle decía, nada nos quita que no próxima lei de acompañamento dos orzamentos, saltándose absolutamente calquer procedimento administrativo, a Xunta, como na pasada lei de acompañamento dos orzamentos, meta a tarifa de Sogama nunha lei. Meter a tarifa de Sogama nunha lei implica negarlle aos concellos a capacidade de reclamación por non estar de acordo co prezo de prestación do servizo, cando hai unha relación contractual entre unha administración e unha empresa pública. Antes, até hai 3 anos, non se metían esas modificacións na lei, e moito menos na lei de acompañamento dos orzamentos. Era unha notificación que facía a empresa prestadora do servizo. Agora, ao metelo nunha lei, non hai posibilidade de recurso, únicamente a posibilidade de recurrir diante do Tribunal Constitucional unha lei. Utiliza un mecanismo moi perverso a Xunta para marcar as tarifas de Sogama. E desta vez foi unha rebaixa do canon, pero en ocasións anteriores foi un incremento absolutamente brutal do canon, como puxeron de manifesto todos os concellos de Galiza que están adheridos a Sogama. Polo tanto, eu non vexo cal é o problema que vostede se plantexa. Non quere, non se fía, non vai estar vostede na Comisión de Economía. Cal é o problema? Que se delegue, tal como a legislación establece, para maior axilidade e eficacia no beneficio dos pontevedreses e pontevedresas que vaya isto delegado na Comisión de Economía, tal como establece a legislación, que se poderían delegar máis cousas, por certo, e permitiría máis eficacia no funcionamento. Os plenos son unha vez ao mes, a propia convocatoria do pleno ten unha tramitación máis longa, a Comisión de Economía é moito máis áxil na súa convocatoria. Vostede foi presidente da Comisión de Economía, debería sabelo. Polo tanto, e debería saber que a Comisión de Economía que vostede presidiu no pasado mandato funciona con absoluta transparencia. Polo tanto, non vexo cal é o problema. E con respecto á modificación e á rebaixa que se fai na taxa, primeiro Sogama subiu e moito, e despois fixo esta maniobra desta rebaixa do 10% no canon que, como lle decía, vai supoñer unha rebaixa de 80 céntimos no recibo de cada bimestre dos veciños de Pontevedra. E vai supoñer unha rebaixa anual na totalidade do recibo dos veciños do rural de 2,55 euros. Creo que a propia rebaixa da taxa xa indica do que estamos falando. Moitas gracias, señora da Silva. Señor Domínguez, ten a palabra. Muchas gracias. Rápidamente, señor alcalde. Sí leí, claro que leí, 58 páginas el fin de semana, con mucho interés. Por lo tanto, he leído todos los expedientes. Segundo, por lo menos alguien rebaja algo, porque el Concello no rebaja un recibo, así le pegue un tiro. O sea, el Concello no rebaja un recibo ni de broma, ni de casualidad, ni que se equivoca, porque la única rebaja que llevan aquí a pleno es esa. Y lo tiene muy fácil el señor alcalde. Si dice que no va a utilizar esta modificación y esta delegación en la Comisión de Economía para modificar o incrementar los precios de los impuestos a los vecinos en los próximos 4 años, si él lo asume públicamente, nuestro voto será abstención. Si no, en contra, que diga lo que quiera. Es muy fácil, quiere o no quiere. Entonces, si se compromete públicamente a no hacerlo, otra cosa es que no quiera venir a pleno, que el pleno es público y usted sabe que las comisiones no, y tomar medidas, como dijo el otro día, que a lo mejor tenían que subir los impuestos, pues a lo mejor los pontevedreses hay luego una moción sobre bajada de impuestos que lleva el Partido Popular. Por lo tanto, yo lo que le digo es muy sencillo. Esto puede hacer que se modifiquen, y usted dígame sí o no, porque yo le digo que sí, que se modifiquen al alza los impuestos, llevándolos solo a la comisión y no trayéndolos al pleno. No estamos de acuerdo, salvo que el alcalde no se comprometa aquí públicamente a pleno, diciendo no vamos a subir los impuestos en estos 4 años utilizando la Comisión de Economía. Por lo tanto, no hay ningún problema. En la bajada de impuestos nosotros vamos a votar a favor, en lo otro ustedes verán.
Señora da Silva, moitas grazas, señor Domínguez. Señora da Silva, queres dicir algo? Que hai un problema entón de comprensión lectora. Se vostede lee, non entendo o que di, o que ten é un problema de comprensión lectora, obviamente. Repito, delegar na Comisión de Economía e Facenda Especial de Contas a competencia para as modificacións da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de recollida de lixo. Exclusivamente. Non está falando de ningún imposto. Está falando exclusivamente desa taxa. Polo tanto, se vostede o leu e non o entendeu, o problema ten que resolvelo. Eu entendino perfectamente. Entendín perfectamente todo. E vou a someter o asunto a votación porque está perfectamente claro, polo menos eu teño claro e, polo tanto, someto a votación. Señor Revenga, xa acabou o punto, o sinto moito. Non interveu ni no primeiro, ni no segundo, ni no terceiro, agora xa non toca. Por seguinte non lo conta. Sometemos a votación... Hai dous asuntos. O primeiro asunto. A delegación. A delegación. Primeiro votamos a delegación. Sí. Pois votamos primeiro a delegación. Votos en contra. 7. Abstencións. 1. Votos a favor. 14. Apróbase por maioría. E en segundo lugar, a rebaixa, non? Sí, a modificación da ordenanza. A modificación da ordenanza. Votos en contra da modificación da ordenanza. Ningún. Abstencións. Ninguna tampouco. Votos a favor. Apróbase por maioría, unanimidade da corporación. Ben, sometemos o seguinte punto da orde do día, que é a aprobación provisional da ordenanza reguladora da contribución especial pola ampliación e mellora do servicio de extinción de incendios. Señor secretario, ten a palabra para ler o ditame da Comisión Informativa. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión de Economía e Facenda Especial de Contas, en sesión do 23 de setembro de 2019, acordou ditaminar favorablemente por maioría cos votos a favor do Bloque Nacionalista Galego, PSOE e Mixto Cidadáns e a abstención do Partido Popular 3 a proposta de aprobación provisional da Ordenanza Fiscal Reguladora da Contribución Especial para Ampliación e Mellora do Servicio de Extinción de Incendios. Moitas gracias. Moitas grazas, señor secretario. Ten a palabra a señora Villaverde. Agora, moi bo día a todos e a todas. A finalidade desta ordenanza non é outra que a de cumplir un obxectivo que ten este Goberno municipal de buscar financiamento alternativo para a prestación dos servizos municipais, neste caso o servizo de extinción de incendios, e facelo respetando a estabilidade orzamentaria e tamén repercutindo, polo menos parcialmente, este custo de investimento nunhas entidades que se ven claramente beneficiadas pola ampliación e mellora do servizo, é dicir, as entidades aseguradoras do ramo que operan no termo municipal de Pontevedra e que, polo tanto, cobran as conseguintes primas. Isto que nos permite? Pois permítenos acometer unha mellora sustancial do servizo que redundará claramente en beneficio de todos os veciños e veciñas de Pontevedra, e que implica un proxecto de gastos aprobado xa a petición do propio servizo, un proxecto de investimento que vai do 2020 ao 2026 e que ascende a case 2 millóns de euros. Sin ánimo de ser exhaustiva, pero si deixando claro que se vai a facer, falamos fundamentalmente de mellorar as instalacións do parque, a compra de equipos de protección individual e colectivos e adquisición de maquinaria ou a renovación e adquisición de novos vehículos e unidades. En 2020 estamos falando dun investimento de dunha previsión de investimento de 520.000 euros para mellorar e ampliar a zona do hangar e a conexión co patio da torre, a sustitución da súa cuberta, a colocación dun portalón e o peche perimetral, a ampliación en segundo andar de zonas comuns e de convivencia e redistribución da planta baixa, entre outras cousas. Para a anualidade de 2021 e 2022 falamos de arredor, ou está previsto 575.000 euros para instalar unha galería para adestramento, adquisición de vehículos, ferramentas técnicas ou a compra dun vehículo para mellorar o servizo no rural. Nas anualidades 2023 a 2025 ascenderá a previsión a unha cantidade de 777.000 euros para a reposición do parque de vehículos, reposición de motoacuarios
acuática de rescate e ferramentas hidráulicas, deixando para o último ano de 2026 pois 100.000 euros para a adquisición de equipos de protección colectiva e individual que poidan quedar pendentes. Cal é o procedimento para poder chegar a esta finalidade? Pois, en primeiro lugar, como lles decía, a aprobación deste proxecto de investimento, do que acabamos de falar. A continuación, a aprobación desta ordenanza e, de maneira paralela, a sinatura dun convenio coa xestora de concertos para a contribución aos servizos de extinción de incendios, que está neste momento tamén en tramitación para que a súa aprobación sexa, como digo, de maneira paralela, e que será este convenio que nos permita a liquidación dos custos reais para posteriormente aplicar a recaudación das contribucións en base a esta ordenanza que pretendemos aprobar. En función disto, falamos dunha base impoñible que vai no propio texto da ordenanza, como corresponde, de 1.774.800 euros, que ven sendo o 90% do proxecto de gastos, que é a cuantía máxima que se pode financiar por contribucións especiais. Esta cantidade repartirase proporcionalmente ao importe das primas recaudadas no ano inmediatamente anterior e que se liquidarán, como dixen, a través do propio convenio para determinar a cota tributaria que corresponde a cada entidade. Polo tanto, entendemos, e creo que entendemos igual que todos os grupos desta corporación, coincidimos en que se trata dun instrumento tremendamente útil para mellorar e ampliar un servizo de central importancia para os veciños e veciñas de Pontevedra e, polo tanto, para este Concello. Sin máis, espero a aprobación por parte de todos os grupos desta corporación. Moitas grazas, señora Villaverde. Algúnha intervención? Se non hai intervención, sométese o asunto a votación. Votos en contra da proposta? Ningún. Abstencións? 7. Votos a favor? 14. Apróbase por... 15, non? Non, marchou César. 14. Apróbase por maioría da corporación. Pasamos ao punto número 8. Expediente de modificación de crédito número 13 de 2019. Señor secretario, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión de Economía e Facenda Especial de Contas, sesión do 23 de setembro de 2019, acordou dictaminar favorablemente por unanimidade o expediente de modificación de crédito número 13 de 2019 mediante crédito extraordinario suplemento de crédito por un importe de 1.237.500 euros. Gracias. Moitas grazas, señor secretario. Señora da Silva Méndez, ten a palabra. Grazas, señor alcalde, novamente. Moi bons días, de novo. En primeiro lugar, e xa que teño que expoñer este punto, quería, antes de empezar, agradecer públicamente o traballo que o concelleiro responsable de Economía e Facenda, don Raimundo González Carballo, fai nesta área e que leva facendo moitos anos. Sen o seu traballo, sen a súa dedicación, non sería posible ter a economía do Concello como a temos, ter unhas contas saneadas, un Concello que non ten que recurrir a plans de viabilidade nin a outros elementos para poder facer frente aos seus pagos, nin facer frente ao seu gasto corrente nos seus investimentos, é froito, como decía, do inxente traballo do concelleiro de Facenda e creo que é xusto recoñecelo neste pleno. A modificación de crédito que nos ocupa, por un total de 1.237.500 euros, está destinada fundamentalmente aos compromisos adquiridos polo Concello de Pontevedra na cofinanciación da ampliación de Montecelo, o que se veu en chamar pola Xunta de Galiza Gran Montecelo. Algo do que nos alegramos moitísimo no seu momento por parte do Concello de que se acometesen esas obras de ampliación de Montecelo e que, polo tanto, podésemos ter os usuarios e usuarias desta área sanitaria un hospital acorde coas necesidades da área sanitaria e que, por fin, se abandonasen outras ideas que non se correspondían coa de utilizar o actual hospital e ampliálo para prestar este servizo. En ese compromiso de cofinanciamento do Concello de Pontevedra, aparte do compromiso
que tamén se está efectivizando de axilizar a xestión no Concello todo o que fose posible para que esta obra sexa unha realidade e que esta instalación que este en servizo canto antes. Nesta modificación de crédito hai un total de 900.000 euros, máis 100.000 que xa estaban incluídos no orzamento de 2019, fan un total de 1 millón de euros de aportación, de unha primeira aportación municipal para esta obra. Decir que se pode traer a este pleno este expediente de modificación de crédito con estes 900.000 euros a máis do previsto no orzamento para o Hospital de Montecelo porque se iniciou a tramitación antes de que se nos comunicase por parte da Xunta a necesidade de facer esa aportación. Por iso felicitaba a anticipación, a responsabilidade e a seriedade coa que traballa o Concelleiro de Facenda. Ademais desta finalidade, hai outras partidas incluídas até alcadar o 1.237.500 euros que decía, que son 102.500 euros para a área de deporte. A actividade deportiva no Concello de Pontevedra é ampla e intensa e fai necesario ampliar esa partida. Outra ampliación de 40.000 euros para colexios, para mantemento dos colexios que son obrigas municipais e para mobiliario. Tamén para a atención de animais unha ampliación de 20.000 euros. Para a actividade de Nadal, para incrementar a programación de Nadal e facela chegar a máis veciños e veciñas, que estou segura de que algo que todos e todas concordamos, 75.000 euros, e 100.000 euros para incrementar a programación do Pazo da Cultura de outono-inverno. Con esta modificación, como decía, de 1.237.500 euros, pódese acometer sen poñer en ningún risco a economía municipal e, polo tanto, reitero a felicitación ao concelleiro responsable, pero tamén reitero a felicitación a todos os servizos municipais que, como intervención ou secretaría, que son quen tramita a maior parte destas cuestións e que realmente fan un traballo moi serio e moi importante que permiten que teñamos o Concello de Pontevedra na situación na que está, que xa lle gustaría ao 95% dos concellos do Estado estar como está o Concello de Pontevedra. Moitas grazas, señora da Silva. Teño unha petición sola aquí, señor Pérez Puga. Sí? Señor Pérez Puga, ten a palabra. Bos días de novo. Bueno, hoy aquí el Grupo de Gobierno nos trae una nueva modificación de crédito, en este caso por un importe de 1.200.000 euros aproximadamente, del que alrededor de 900.000 euros salen de remanente líquido de tesorería, es decir, el Concello de Pontevedra sigue teniendo capacidad de financiamiento gracias a una gestión económica donde el BNG no gasta lo que presupuesta. Recordamos que partimos de más de 6 millones de superávit de ejercicio 18. El importe de la modificación fundamentalmente es cumplir con los acuerdos firmados con el convenio de construcción del Gran Montecelo que se hizo en julio del 16. En eso estamos de acuerdo. A pesar de que nos hubiera gustado que figurase ya en los presupuestos actuales, el caso es que no es así y hay que dotarlo ahora. Vale. Estamos dotando 1 millón de 4 que hay comprometidos con el convenio con la Xunta, firmados entre Concello y Xunta, y estamos hablando de probablemente la mayor obra realizada en esta ciudad en democracia. Creemos que debe ser tratada con un poquito más de rigor. Bueno, luego nos traen otras modificaciones, principalmente para el servicio de deportes, y tal y como ya dije en la última intervención de una modificación de crédito, el servicio de deportes, los técnicos municipales nos indican, en el informe adjunto también lo dice, se necesitan recursos humanos y materiales, y ustedes no dotan. Quiero reseñar que hay una partida de 20.000 euros muy curiosa, que se denomina combustibles y carburantes. Bueno, realizamos campos de fútbol y no dotamos dinero para mantenerlos. Los pobres no tienen ni agua caliente. Bueno, sigamos así. Está muy bien. Como decimos al principio, hoy traen una modificación de 1.200.000 euros, de las que 900.000 salen de remanente líquido y 332.000 de bajas por anulación. Aquí nos llama mucho la atención el informe del Servicio de Bienestar Social, que se adjunta a la modificación de crédito, donde además de demandar las partidas referidas a sanidad animal, que sí están contempladas en esta modificación,
y servicio de recollida de animais, o bien otras demandas que dejan por escrito y que son referidas a los programas de bienestar social, que solicitaban 40.000 euros, y los programas y publicidad para el CIN, donde también solicitaban otros 40.000 euros. No se atienden estas peticiones y es algo que nos preocupa y tampoco se nos ha explicado los motivos. Seguramente están razonados, pero a nosotros no nos consta. Lo que sí nos consta es que hay 425.000 euros destinados a la mal llamada renta social municipal que están intactos, que no se han tocado, independientemente de que hayan 5 peticiones, señora da Silva, que ya le veo venir. Vale. Y cito textualmente palabras de los técnicos municipales que dicen: a data da presente non foi executada operación ninguna. E incluso son los propios técnicos municipales los que nos dejan constancia por escrito de la idoneidad de poder disponer de parte de ese dinero para otras necesidades urgentes. Ustedes, al igual que yo y al igual que todos los medios y la gente aquí presente, sabemos que toda esa partida se va a quedar inejecutada y lo intentan ocultar por vergüenza, para evitar titulares desagradables al tener que destinar dinero que era para los más desfavorecidos a otros quehaceres. Al reconocer el fracaso de un programa en el que nunca ustedes creyeron por estar siendo prestado ya por otra administración. Yo desde aquí les invito a que esos 425.000 euros de la renta social municipal sean destinados a otras necesidades urgentes que existen en nuestros servicios sociales. Y no lo digo yo solo, sino que lo dicen los técnicos municipales, que son los que están al día en todo lo referido a lo social. Por tanto, nuevamente nuestro voto, efectivamente tengo que indicar que va a ser favorable, aunque no estemos de acuerdo en algunas partidas, pero rogamos que todas las cuestiones que aquí se plantean sean tenidas en cuenta. Moitas grazas, señor Pérez Puga. Señora da Silva, ten a palabra. Moi brevemente, para agradecer o voto favorable do Partido Popular a esta modificación de crédito. A partida que vostede facía referencia de combustibles e carburantes non é de 20.000 euros, é de 35.000. Solo indicar eso, e se hai previsión, se hai necesidade de incrementar, por eso se incrementa, pero vostede dixo unha partida de 20.000, non é de 20.000, é de 35.000, xa lle digo eu, que é superior. Moitas agradecer grazas. o voto favorable. Bueno, sometemos o asunto a votación, votos en contra da modificación de crédito ningún, abstencións ningunha, votos a favor, apróbase por unanimidade da corporación. E pasamos ao punto número 9, determinación dos festivos locais para o ano 2020. Señor secretario, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión do Pleno de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural en sesión do 19 de setembro de 2019 acordou determinar por unanimidade a favor a determinación dos festivos locais por ano 2020. Neste caso, 26 de febreiro, mércores de cinza, e 11 de xullo, San Bieito. Nada máis. Moitas gracias. Por si non hai intervención, sometes o punto a votación. Votos en contra ningún, abstención ninguna, votos a favor, unanimidade da corporación. Punto número 10, aprobación definitiva do estudo de detalle da parcela na que se situaba o antigo cuartel da Garda Civil, abranguida entre as rúas Doutor Lorero Crespo e Casimiro Gómez. Nada. Hai informe, señor secretario? Pois ten a palabra o señor secretario. A Comisión de Ordenación do Territorio, Urbanismo e Medio Ambiente, en sesión que tuvo lugar o 24 de setembro de 2019, por unanimidade ditaminou favorablemente a proposta de aprobación definitiva do estudio de detalle da parcela na que se situaba o antigo cuartel da Garda Civil, abranguida entre as rúas do Doutor Lorero Crespo e de Casimiro Gómez, para a reordenación de volúmenes edificables e completar señalizacións rasantes do espacio de acceso situado ao norte, lindeiro coa Igrexa da Virxe do Camiño, promotora, neste caso, Geriatros S.A. Nada máis. Teño aquí, moitas gracias, señor secretario. Teño unha petición de Ouviña, pero que non está mal colocado aí. Aí, pero... Quere unha intervención, señor Moreda? Ten a palabra. Ben, podía... Bueno, aquí traese para aprobación definitiva o estudio de detalle da parcela do antigo cartel, como xa se dixo, que estaba calificada como uso dotacional.
Presentouse un estudo de detalle por parte da empresa Geriatros, que é a promotora, donde se estudaban a edificabilidade, as aliñacións e os volumes. Neste estudo de detalle solucionanse o encontro coa Igrexa e reordenanse os volumes e os espazos de cesión. Xa se recibeu o informe sectorial de afectación aeronáutica, estivo xa exposta a información pública e ditaminouse favorablemente na Comisión de Urbanismo. Entón, espero que o Pleno que aprobe este estudo de detalle. Moitas grazas. Señor Moreda, algunha intervención? Non hai máis intervención. Sométese o asunto a votación. Votos en contra do estudo de detalle ningún, abstencións ninguna, votos a favor. Apróbase por unanimidade. E pasamos ao punto número 11, proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a baixada do IBI. Está ditaminado, señor secretario, ten a palabra. A Comisión de Economía e Facenda Especial de Contas en sesión do 23 de setembro de 2019 ditaminou desfavorablemente por maioría, cos votos en contra 6 do Bloque Nacionalista Galego e PSOE, ca abstención 1 de Mixto Ciudadanos e votos a favor 3 do Partido Popular a proposición relativa do Partido Popular sobre a baixada do IBI. Moitas gracias, señor presidente. Moitas grazas, señor secretario. Ten a palabra o señor Martínez Silva? Non? Eu aquí teño o señor Martínez Silva. Quen pide a palabra? Sí. Pois doulle aí. ¿Sí? Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Como ya avanzamos en su momento, queremos aprovechar el pleno que se celebra hoy para volver a presentar una propuesta relacionada con la bajada del IBI, que en la actualidad pagamos todos los vecinos de Pontevedra. Como ya saben, la bajada de impuestos es algo intrínseco a la política fiscal del Partido Popular. En los últimos años, en Pontevedra, hemos vivido con desesperación que desde el concello se hayan ido subiendo los impuestos de forma abusiva. El IBI urbano lo han incrementado hasta el 0,64, el rústico del 0,40 al 0,64, que supone un incremento de 24 puntos. El IAE de un coeficiente máximo del 1,4 al 2,85, la licencia de obras en más de un 100%, la plusvalía del 19 al 21 o el impuesto de circulación, que en todos sus tramos lo han subido más del 60%. Un incremento de la presión fiscal que ha sobrepasado todos los límites que a nuestro entender consideramos razonables. Un hecho que ha terminado por ser sangrante y perjudicial para el conjunto de todos los pontevedreses. Por dicho motivo, no es la primera ni la segunda vez que en los últimos años, desde el Partido Popular de Pontevedra, se ha intentado revertir dicha situación. Presentamos hoy de nuevo esta moción, con el objetivo de solicitar una bajada del IBI en Pontevedra, que es mucho más elevado que en cualquiera de las poblaciones de su entorno. Así, por ejemplo, en Marín se aplica un IBI urbano del 0,55 y un IBI rústico del 0,3. En Cerdedo-Cotoade, 0,5 urbano, 0,45 rústico. O en Pollo, 0,47, 0,3 respectivamente. Las únicas poblaciones de la provincia donde el IBI es mayor que en Pontevedra son Vigo, donde el IBI urbano es superior al 0,9 y el rústico el 0,67. Y en Aguardia, con un IBI rústico del 0,75. Señalar que el IBI urbano en Pontevedra es, como todos ustedes saben, del 0,64, siendo aproximadamente un 36% más elevado que la media provincial. En cuanto al tipo rústico, este es aproximadamente un 68% más elevado, siendo lo más llamativo que desde que gobiernan ustedes lo han elevado en un 60% del 0,4 existente en el 2000 al 0,64 actual. Pero ¿por qué seguir pagando más que los demás? Esa es la gran pregunta o lo que nos preguntamos todos. Esperamos que desde el grupo de gobierno del concello se den cuenta de una vez por todas, que es necesario subsanar dicha situación. Más vale tarde que nunca. Reiterar que lo que se paga por el IBI en Pontevedra es sangrante y todavía más cuando los servicios que se prestan son ineficientes e insuficientes. Por tanto, entendemos que ha llegado la hora de abordar de una vez por todas, repito, una bajada impositiva. Es necesario.
Los vecinos lo demandan y consideramos que es algo urgente. ¿Por qué seguir pagando más cuando es posible una rebaja fiscal? Con esta moción que presentamos hoy queremos instar al Concello de Pontevedra a promover una reducción de un 10% del IBI, del 0,64 al 0,57, tanto urbano como rústico. Una medida que supondrá un importante beneficio económico para el bolsillo de todos los pontevedreses. Es una bajada de impuestos que tiene como fin revertir en los bolsillos de los vecinos un dinero que hasta ahora tenían que dedicar al pago de una contribución muy elevada, derivado de una política fiscal errada en este sentido desde el Concello estos últimos años. Dicha inyección de liquidez en forma de ahorro favorecerá la economía de las familias, fomentando el consumo en nuestra ciudad, incentivando el comercio y la economía local y, por tanto, estimulando la creación de empleo. Concretando, estamos ante la oportunidad de reconducir lo que consideramos es una manifiesta incapacidad por parte del actual grupo de gobierno del Concello de Pontevedra en cuanto a la gestión del IBI se refiere. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Muñoz. Señor Revenga, tiene la palabra. Bueno, nuestra posición está clara. En el ADN de Ciudadanos va a la bajada de impuestos. Impuestos los justos y los que la gente pueda pagar. Está claro que estamos ante un ciclo, se inicia un ciclo de, como decían algunos, de desaceleración económica, pero bueno, es un ciclo de recesión y creo que hay que prepararse para lo que viene. Y esta propuesta de bajada de impuestos a nivel local es importante. La gente tiene que tener el dinero en su bolsillo y no en el bolsillo del superávit del ayuntamiento, por lo cual nuestra postura es a favor de esta propuesta. Muchas gracias. Gracias, señor Revenga. Señora da Silva Méndez, tiene la palabra. Grazas, señor alcalde. Bueno, empeza a moción do Partido Popular dicindo que a baixada de impostos está no ADN do PP. Tamén o dixo o señor Revenga, a verse que teñen o mesmo ADN, tanto PP como Ciudadanos. En todo caso, no ADN do Partido Popular, e así o demostra cando ten responsabilidades de goberno no Estado, precisamente non está a baixada de impostos. Non hai máis que recordar a subida que lle puxeron o IVA, e esa sí afecta a todos os veciños e veciñas, teñan ou non propiedades. E tamén o catastrazo, que recentemente neste verán ainda houbo que informar do problema que supón e do problema que se lle supuxo a moitos veciños e veciñas de Pontevedra, por non falar das subas das portaxes da AP9, que, por certo, ten unha bonificación no IVA do 90%. Algúnha responsabilidade terán. En todo caso, como este é un tema recurrente e que o PP demagóxicamente trae ao pleno de forma reiterada, xa lle anuncio que imos votar en contra. Anuncio que imos votar en contra a presión impositiva dos impostos municipais no Concello de Pontevedra e das máis baixas das capitales de provincia do Estado, e así o indican toda a documentación que hai ao respecto. Segundo a información do Ministerio de Facenda, pódense fiar ou non da información facilitada polo Ministerio de Facenda, Pontevedra ocupa, segundo o Instituto Nacional de Estatística, que tamén se poden fiar ou non, o posto 86 en poboación. Pois, segundo o Ministerio de Facenda, ocupa o posto 2.299 en carga impositiva. 86 en poboación, 2.299 en carga impositiva. Por lo tanto, creo que estamos, situados razonablemente baixos. Segundo o ranking tributario de concellos capitais de provincia que edita a Comunidade de Madrid. Pódense fiar ou non do que dita a Comunidade de Madrid. O ranking tributario de concellos, como lle dicía, Pontevedra ocupa o posto 42 de 52. Hai moitas outras capitales de provincia que coñece ben o Partido Popular que están por riba. E se non lle chega con esta información, porque pode non parecerlle fiable nin a Comunidade de Madrid, nin o Ministerio de Facenda, nin o Instituto Nacional de Estatística, segundo a información del Español publicada nun artigo no que fai referencia á carga dos impostos municipais nas capitales de provincia, nas 52 capitales de provincia do Estado, e fai uns gráficos moi interesantes nos que aparece as 28 que máis pagan, encabezada por Madrid, Barcelona,
Toledo, Castellón, Burgos, Soria, Segovia, que aparecen todas antes dos 28, que está pechada por Ávila, non está Pontevedra. Estas son os 28 capitales de provincia que máis carga impositiva teñen. En ninguna delas está Pontevedra. Onde aparece Pontevedra? O final. Pontevedra aparece no posto 46 de carga impositiva por todos os impostos municipais de todas as capitales de provincia. Hai quen ten as cousas no ADN e hai quen xestiona ben. E temos unha carga impositiva de un IBI de 226 euros por habitante. Tráianos exemplos máis baixos e falamos. Moitas grazas, señora da Silva. Señor Muñoz, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, de las 7 grandes capitales gallegas, solo está por encima Vigo y Lugo. El resto, el IBI que se paga es inferior a la que se paga en Pontevedra. Pero bueno, ante todo destacar que para el Partido Popular lo primero son los vecinos de Pontevedra. Por eso resulta necesaria una política fiscal más justa y equitativa y de esta manera conseguir una reactivación económica de la ciudad. Se trata de poner en valor el esfuerzo que durante estos últimos años han venido realizando todos los vecinos de Pontevedra sin excepción. Consideramos que esta bajada del IVA que proponemos es completamente coherente y asumible. Que lo hagan es una cuestión de voluntad, trabajo y compromiso por su parte. No hay que sacar de ningún sitio el dinero, simplemente hay que reconducir y redirigir las prioridades en cuanto a política de gastos se refiere, sin olvidar que la recaudación por el IBI se ha incrementado en fechas recientes, como consecuencia de la regulación catastral llevada a cabo por Hacienda. Por supuesto que no por el Concello. Me gustaría, ante su negativa, poner en su conocimiento que desde el Concello de Pollo, gobernado también por el bloque nacionalista, hace menos de una semana reconocieron que deberían revisar la situación del IBI, un IBI que incluso es inferior. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron algo, pero un remiendo de urgencia, un lavado de cara, un parche, proponiendo aplicar futuras bonificaciones potestativas para exclusivamente determinados colectivos, que parece acertado, pero no arregla nada, puesto que van a ser muy pocos los contribuyentes beneficiados con dicha bonificación. Reiterar para acabar que desde el Partido Popular lo que pedimos y queremos es una bajada del IBI para el conjunto de absolutamente todos los pontevedreses. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Muñoz. Señor Revenga, ¿quiere falar? Ten a palabra. Solo un apunte en el tema del ADN. Por supuesto que hay diferencias en los ADNs del Partido Popular y de Ciudadanos, como los hay entre el PSOE, un partido socialdemócrata, y la UPG, que es un partido marxista. Pero bueno, entre el hombre y el mono tenemos, me parece que son 2 genes que hay pequeñas diferencias, por lo cual el resto del genoma se comparte. Bueno, dicho esto, el tema es bajar los impuestos y bajarlos para que la gente tenga más dinero en el bolsillo. Es un poco una razón. Si tenemos superávit y el ayuntamiento está gestionado con tan buena gestión, me alegro. Otra cosa que a veces ustedes, digamos, transgiversan los datos. A impuestos bajos, servicios bajos. Entonces, claro, había que ver cómo comparamos las comparativas, cómo está la jarra, medio llena, medio vacía. Yo puedo tener impuestos bajos, pero no doy servicios, como un servicio fundamental que sería un buen transporte urbano, que todas esas poblaciones que usted dice tienen, por ejemplo, transporte urbano. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Revenga. Señora da Silva, ten a palabra. Bueno, non vou falar de xenética, aseguro, bolo. En todo caso, o representante do Partido Popular decirlle, e me remito á información, eu non sei, as fontes de información podenlle gustar, poden non gustarlle, pero son as que lle dicen. Capitales de provincia donde menos impostos se paga por habitante.
52, Ceuta, 51, Melilla, 50, Bilbao. Saben que o sistema vasco ten un sistema diferente. Santa Cruz de Tenerife, 49, Palencia, 48, Pamplona, 47, Pontevedra, 46. Non hai unha sola cidade galega que este por debaixo de Pontevedra na carga impositiva por habitante. Pódense fiar ou non, capitales de provincia, Coruña, Lugo, Ourense. Mira, Ourense está no... Digo, no, tamén o teño aquí. Ourense, grazas á boa xestión do Partido Popular no pasado mandato, Ourense está situada no posto 29. No 29. Pontevedra no 46. A Coruña no 30. Todas están por riba na carga impositiva por habitante que ten Pontevedra. O señor Revenga non o entendín, porque eu entendo que coa súa segunda intervención dixo que vai votar en contra da moción, non? Senón, a verdade é que non entendín nada. Nada máis e moitas grazas. Ben, como me quedou claro que vai a votar cada grupo, sometemos a votación a que cerra. Señor Muñoz, ten a palabra. Gracias de nuevo, señor alcalde. Déjeme decirle una cosa. La mínima tasa de ejecución... Y conectando con lo que ha dicho Gerardo, la mínima tasa de ejecución del capítulo 6 de los presupuestos, que se puede observar año tras año en los informes de intervención del Concello, nos indican que se ha visto obligados en repetidas ocasiones a solicitar créditos que no necesitan para así amortizarlos en el futuro. Desde el Partido Popular creemos que los vecinos de Pontevedra no deben soportar la indolencia mostrada por los concejales de Gobierno ante tal carga, puesto que ni ejecutan de forma adecuada el capítulo de los presupuestos ni son capaces de llevar a cabo los proyectos prometidos y tan necesarios para el conjunto de la ciudadanía. Este desastre organizativo en la realización del proyecto en tiempo y forma, la pésima calidad de los servicios que reciben los pontevedreses en muchos casos o la ausencia de los mismos en otros, hacen que desde el Partido Popular se entienda que una rebaja fiscal es posible. El abandono del rural, entre otros, no se corresponde con la carga fiscal que sufren dichos vecinos. Señor alcalde, es posible bajar el IBI. Otros lo están haciendo. ¿Por qué ustedes no lo hacen? A nuestro entender, no compartimos que sigan machacando a los pontevedreses. A nadie le gusta pagar impuestos y no tener unos servicios adecuados. Nosotros estamos con los vecinos, sin excusas, sin medias verdades y sin falsas promesas. Muchas gracias. Ben, sometemos entón o asunto a votación. Votos en contra da proposta sobre a baixada do IBE do Partido Popular. 14, pode ser? Abstencións, ningunha. Votos a favor, 8. Rexéitase por maioría das concelleiras e concelleiros presentes na corporación. E pasamos ao punto número 2, proposición do Grupo Municipal Mixto Prusto número 12, sí, sobre declaración de estado de emerxencia climática. Está aí tamén, non? Sí. Señor secretario, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión de Ordenación do Territorio, Urbanismo e Medio Ambiente dictamina favorablemente a proposición do Grupo Municipal Mixto Ciudadanos sobre a declaración do estado de emerxencia climático, contando co voto a favor do concelleiro do Grupo Municipal Mixto Ciudadanos e coa abstención das dúas concelleiras e dos dous concelleiros do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, do concelleiro e da concelleira do Grupo Municipal do PSDG-PSOE e dos tres concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular. Non, abstencións. Eu só a favor dele. Moitas grazas, señor Revenga. Vale, perfecto. En los últimos años del siglo pasado y en los primeros del XXI se produce en el planeta una subida de la temperatura a nivel global, fruto principalmente de la emisión masiva de gases efecto invernadero. En 2018, el informe especial del Panel Internacional del Cambio Climático alertó sobre las consecuencias del calentamiento global para cualquier forma de vida, incluida la humana. Si no logramos limitar a 1,5 grados esta subida, los eventos climáticos aumentarán
extremos aumentarán, el nivel del mar subirá considerablemente y en los próximos 50 años habrá hasta 1.000 millones de nuevos refugiados climáticos, especialmente en las zonas más desfavorecidas. Por eso, muchas entidades, ciudades, países, universidades han declarado el estado de emergencia climática, que conlleva la adopción de medidas urgentes para reducir a cero las emisiones del principal causante del calentamiento global, el CO2. En 2016, por primera vez, una ciudad, la ciudad de Darwin, en Australia, declaró el estado de emergencia climática en los siguientes términos. Nos encontramos en un estado de emergencia climática que requiere acciones urgentes a todos los niveles de gobierno, incluyendo los locales. Este verano, más de 700 administraciones de 16 países declararon la emergencia climática. Ahora se debate en España, Portugal, Polonia, República Checa, entre otros lugares. En España, Barcelona ha tomado la delantera y ha creado una comisión para estudiar la declaración de emergencia climática. Está claro que a problemas globales, soluciones locales. Los ayuntamientos son el primer eslabón de los poderes y el más cercano a la ciudadanía. Por tanto, deben tener un papel clave en la formación y la concienciación de los vecinos sobre de la necesidad de llegar a emisiones cero de CO2. El futuro de la humanidad depende cómo crezcan las ciudades a partir de ahora. Estas ocupan el 2% de la superficie terrestre, pero producen más del 60% de los gases efecto invernadero, según ONU Habitat, y consumen el 78% de la energía mundial. Por tanto, hay que promover con urgencia políticas que logren ciudades libres de emisiones de gases efecto invernadero y, sobre todo, del CO2 como principal causante del calentamiento global. Naciones Unidas destaca la importancia de las ciudades, poniendo especial foco en sus compromisos sobre la edificación de bajas emisiones, transporte público e infraestructura urbana y apoyo a las personas pobres y vulnerables. Paralelamente, el informe especial del Panel Internacional del Cambio Climático indica que si actuamos ya podemos reducir las emisiones de CO2 de aquí a 11 años y frenar el aumento de la temperatura media anual. Por lo tanto, elevamos a pleno para su debate y aprobación la siguiente propuesta de acuerdo. Declarar el estado de emergencia climática, asumiendo compromisos reales y posicionando a Pontevedra como pionera junto con Barcelona en la lucha contra el calentamiento global. Declaración que implica poner en marcha una hoja de ruta vinculante para hacer de nuestro municipio en un referente en el desarrollo sostenible y establecer compromisos políticos y normativos para reducir un 50% la emisión de gases efecto invernadero con el 2030 como fecha límite, abandonar los combustibles sólidos, apostar por las energías renovables, implicar a las entidades públicas y privadas en el logro de este objetivo, promover la eficiencia energética de las nuevas construcciones y facilitarla a las antiguas. Fomentar el autoconsumo energético en las instalaciones del ayuntamiento y la movilidad sustentable con un transporte urbano eficiente, taxis, autobuses eléctricos, carriles bici, para lo que es necesaria la instalación de electrolineras e hidrogeneras que ayuden a la transición de vehículos de combustión a eléctricos. Potenciar sistemas de recogida de basuras eficientes, un compostaje bien hecho, puntos limpios urbanos, islas de recogida de basuras adecuadas, buscando eliminar los envases de plástico con un horizonte del 2030, cosa que me alegro mucho que hayan hecho hoy, que han cambiado las botellitas de plástico por una jarra de cristal y agua del grifo, que está muy bien, y un poco poner como ejemplo la ciudad de San Francisco, que todos sus actos públicos y el aeropuerto de San Francisco ha eliminado los componentes de plástico, las botellas de plástico de sus actos. Hacer una gestión responsable del agua y de todos los ecosistemas del municipio y hacer una gestión responsable para evitar la despoblación de parroquias del rural, potenciar la economía local de proximidad, así como todo lo que incluye el sector primario de la economía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Redenga. Señora da Silva, ten a palabra. Para que estabas mal colocado, Iván. Que culpa tens?
Se lle dou a Demetrio, sales tú? Ai, non sei. Sí. Bueno, pois estou convertido en Demetrio. Veña. Moi bo día a todos e a todas. Moitas gracias, señor alcalde. Eu, cando leo esta moción, penso que a banda sonora, en fin, soa ben, podería ser a de Cantando bajo la lluvia, pero falla o guión, que é máis ben o del día de mañana, non? Esa película na que acaba toda a terra conxelada finalmente. Mire, podemos compartir moitos os obxectivos que se din nela, é verdad que así falase moito de Barcelona, así xeralmente, non? Pero o certo é que se piden cousas que eu creo que non están adaptadas á realidade de Pontevedra, non? Pídese que nos marquemos como obxectivo reducir un 50% os gases de efecto invernadoiro, particularmente o CO2, e, en fin, un pode estar a favor e en contra de determinadas cuestións das que se fan nesta cidade, pero que a reducción de CO2 é unha evidencia, pois é evidente, non? Eu lle preguntaría a Ciudadanos se tamén comparte ese obxectivo con respecto ás emisións das grandes industrias como a ENCE, que se asentan na nosa cidade, non? Fálase de apostar pola compostaxe, pois tamén, e neste pleno Ciudadanos ten manifestado determinadas posturas a respecto da compostaxe, pero en Pontevedra pode ter unha opinión que teña, pero a compostaxe é unha realidade, non? Fálase de potenciar a acuicultura, non sei en que zona podemos poñer da nosa costa grandes instalacións de acuicultura para convertelas nun motor económico da cidade, pero igual algunha hai, non? Mire, ao final, falar e redactar mocións está ben e é importante, non? Pero aparte hai que facer cousas, non? En España, o Ministerio de Transición Ecolóxica do actual goberno, que tomou, entre outras decisións, crear ese ministerio con ese nome, puxo en marcha a Axenda 2030, de acordo cos obxectivos da ONU, da Organización de Nacións Unidas, de ese movimento sostible, que contemplan 17 obxectivos que van moito máis aló de pintar as cidades de verde, de poñer enredadeiras diante das fábricas para disimular o seu impacto visual ou de simplemente poñer xarras de auga en vez de botellas de plástico. Non son 17 obxectivos que falan de reducir a pobreza, que falan de reducir a fame, que falan de ter sanidade pública e de calidade, que falan de ter educación pública e de calidade, que falan, en definitiva, tamén de loitar contra a desigualdade social, que é unha das maiores consecuencias que ten o cambio climático, non? Este goberno municipal, do que tamén forma parte o Partido Socialista, igual que do goberno de España, pois, entre outras cuestións, tamén puxo en marcha e creou no seu organigrama unha Concellería de Desenvolvemento Sostible, pero sendo conscientes de que a loita contra o cambio climático é unha medida transversal, tamén, desde a Concellería de Mobilidade, evidentemente, se loita contra o cambio climático, desde a Concellería de Urbanismo se loita contra o cambio climático, desde a de Consumo se loita contra o cambio climático, desde prácticamente todas elas, non? A mobilidade sostible creo que é unha seña de identidade tamén deste Concello e demais medidas que van nesa mesma liña, non? Polo tanto, o que habería que falar é de si contra o cambio climático cabe o postureo ou cabe a acción, porque é certo que Ciudadanos fai mocións en lata como esta que presentan todos os concellos, pero logo Ciudadanos goberna. E hoxe xa non é un partido que sexa alleo ás institucións e alleo aos gobernos. E claro, se un repaso que fai Ciudadanos pode empezar por Andalucía, e a primeira medida que pactaron cos seus socios preferentes do Partido Popular e os socios semipreferentes de Vox foi eliminar a Consellería de Medio Ambiente do Goberno de Andalucía. A segunda, que tamén pactaron, foi paralizar a lei sobre cambio climático que aprobara o Goberno de Andalucía cando presidía esa comunidade autónoma o Partido Socialista, non? E ademais, se un collo pacto de goberno que asinaron co seu socio preferente e co seu socio semipreferente, non atopará unha soa liña que fale de loita contra o cambio climático. Podemos ir á Comunidade de Madrid, ese outro espello no que tamén se mira a Ciudadanos, no que na mesma sesión de investidura a portavoz de Vox, do seu socio semipreferente, dixo que estaría vixiante para que o goberno do PP e de Ciudadanos non perdera o tempo co cambio climático, nin co benestar animal, nin con todas esas pataletas que a eles non lles preocupan. E como dependen dos seus votos para poder gobernar, pois imagino que tamén o cambio climático en Madrid, na comunidade, será unha preferencia, en fin, non demasiado preferente. E ademais ven esta moción hoxe aquí precisamente no día no que o seu goberno no Concello de Madrid
nos presenta a conversión de Madrid Central en Madrid 360, non? Que queda así moito máis molón, pero resulta que o que vai supoñer é que entren máis coches no centro de Madrid, decía o alcalde, coches con alta ocupación, que teñan alo menos 2 pasaxeiros dentro do coche. Máis coches con acceso libre ao Concello de Madrid, ao centro de Madrid, máis parkings soterrados, máis motos, en definitiva, máis CO2 e máis contaminación, non? E, ademais, este país está xa en emerxencia climática porque o Congreso dos Deputados aprobou recentemente unha declaración que así o recoñecía, non? E, por certo, declaración novamente votada en contra por Vox, polo seu socio semipreferente. Polo tanto, en fin, como dicía, a música e a partitura poden sonar ben, pero fallan as accións. Entón, o día que Ciudadanos decida nos seus gobernos apostar por políticas de loita contra o cambio climático, decida non pactar ou non chegar a acordos ou polo menos non aceptar imposicións por parte de socios de goberno como a Vox que lles proíben adoptar medidas efectivas contra o cambio climático, poderemos recibir algún tipo de lección ou algún tipo de consello por parte deste partido político. A día de hoxe, desde logo, a nós non nos parece o máis adecuado e, polo tanto, o que lles decimos aos representantes de Ciudadanos é que practiquen con máis acciones e con menos mociones. E por iso nós imos votar en contra. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Iván. Señora da Silva, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Señor Revenga, eu entendo a boa intención desta moción. Entendo que para vostede e para a forza política que vostede representa nesta corporación pode ser a situación actual do clima unha preocupación. Pero da forma na que esta moción está redactada non é para nada adecuado o que se ten que facer. E voulle explicar. Pon aquí, por estes motivos, diversas entidades, ciudades, países e universidades, está en español, sinto moitísimo, porque tamén hai unha ordenanza de uso da lingua galega no Concello de Pontevedra, na que todos os concelleiros e concelleiras debemos utilizar o galego como lingua propia de Galiza no desenvolvemento da nosa actividade. Bueno, pero sigo, porque está en español e me estaba costando. Declarar un estado de emerxencia climática que conleva a adopción de medidas urxentes para reducir emisiones de carbono a cero en un plazo determinado. Mire, se as emisións de carbono se reducen a cero, morremos. Morremos, entende? Vostede non me vou a poñer aquí a explicar o que é a fotosíntesis. Pero morremos. Haberá que reducir as emisións de carbono derivadas de actividades industriais ou outro tipo de actividades que están facendo que haxa máis emisión de carbono da aceptable para o funcionamento do planeta, pero non se poden reducir a cero. Morremos, xa yo digo. E se non chega a ser polo CO2, a vida neste planeta non sería posible, porque as temperaturas serían tan baixas que non sería posible. O efecto invernadeiro, ese efecto invernadeiro, é malo cando é excesivo, pero é o que fai que podamos vivir no planeta. Por lo tanto, a hora de redactar os textos, hai que ser un pouquiño rigurosos. Logo tamén vostede pon outras cuestións que, claro, é que vamos votar que declaramos a Barcelona ciudad pioneira. Esta moción leu na Inés Arrimadas. Non sei, porque acaba de declarar a Barcelona ciudad pioneira. O pon aquí e o que queren que se vote. En todo caso, Pontevedra, que leva moitísimos anos traballando, non cando a situación de emerxencia climática se viu encima no planeta, sino moitísimos anos traballando na mellora e da calidade de vida na cidade, pero co convencemento absoluto de que ou se tomaban medidas hai moito tempo ou isto iba mal. Hai moitos anos que está traballando na reducción das emisións de CO2 como consecuencia do tráfico, que é a medida fundamental que poden adoptar os concellos. Os concellos non temos capacidade nin competencia na actual legislación vixente no Estado español para prohibir a venta de botellas de plástico. Pero sí podemos, porque temos plenas competencias, intervir sobre a mobilidade nas cidades. E nos facémolo. E por eso o Concello de Pontevedra sí é pioneira. E por eso o alcalde de Pontevedra sí estivo convidado ao cumio do clima do ano 2015, un convite especial, porque Pontevedra unha das cidades exemplo a nivel internacional en medidas adoptadas
para frear o cambio climático. Estou falando do 2015, non estou falando da emerxencia declarada no 2019. E tamén temos, mire vostede por onde, que vostede tamén cita aquí, Naciones Unidas en relación a importancia das cidades. Efectivamente, levase anos falando da importancia das cidades. Sabe o que ten Pontevedra? O Premio ONU Habitat. O Premio ONU Habitat polas medidas adoptadas na cidade que melloran a calidade de vida e que tamén fan que o problema do clima a nivel mundial, con esas medidas locais que se poden adaptar, vaya mellorando. Somos pioneiros. A cidade de Pontevedra creo que ten que ser un orgullo para todos os membros desta corporación que o Concello de Pontevedra sexa unha referencia internacional desde hai moitos anos. Non digo nin agora, nin hai 2 meses. Despois fala vostede aquí de reducir as emisións de gases ao 50%. Bueno, é que o problema é que para reducilas ao 50% nos temos que incrementalas, porque xa reducimos máis. Entende o que lle estou dicindo? Despois tamén temos o das enerxías renovables. Supoño que saberá que no contrato de abastecemento do Concello de Pontevedra xa se pon eso como unha condición e, efectivamente, o 100% da enerxía que se suministra ao Concello de Pontevedra para os usos nas súas edificacións ten que ser 100% verde. Pon aquí agora loita contra o cambio climático da cidade de San Francisco que prohibiu a venta de botellas de aguas de plástico en suelo público. Aquí isto vostede o pon na parte resolutiva, no que vamos a votar. Xa lle digo que a intención eu recoñezolle que a intención da moción é boa, pero é que o que vostede pretende que sometamos a votación non o é tanto. Repítolle, a legislación é radicalmente distinta nos concellos do Estado español que en San Francisco. Radicalmente diferente. Entón, poñer como exemplo eso, bueno, pois, tampouco sei moi ben se esta moción ya mandaron, fixo usted ou como é, tampouco sei. Porque, claro, logo fala no último punto de potenciar a pesca, a acuicultura, a agricultura. Xa nos gustaría en Galiza poder seguir potenciando a pesca. Pero que se o problema que temos en Galiza é que non nos deixan, é que coas medidas que impón a Unión Europea ao Estado español, os barcos galegos están amarrando ou desguazando. Entón, claro, vir con esta medida aquí tamén non deixa de ser un pouco, esta xa roza a ofensa. Entón, eu o que lle digo é que vamos votar en contra, porque ademais a experiencia donde goberna Ciudadanos ou ten algunha responsabilidade é que vai na liña radicalmente contraria ao que vostede está pedindo aquí, ou o que pretende pedir, que non sei moi ben. Madrid Central, unha medida timorata, pequena, que no balance total de Madrid era máis ben pouco, e o primeiro que fixeron foi suspendela, eliminala. O pouco que había na cidade de Madrid avanzado, que era ben pouco, e unha pequena peatonalización de 100 metros, alá foron os representantes do PP e de Ciudadanos a presumir de que se cargaran a peatonalización desa rúa. É un pouco incoherente co que está vostede aquí dicindo. Eu sei que tira por elevación, pero o Concello de Pontevedra exerce nas competencias que ten. Esta moción, desde logo, tanto na exposición de motivos como na parte que pide, ten cousas que, entendendo pois o bo fondo da súa petición, son algunhas imposibles, outras mellor que non se realicen, porque xa lle digo, se eliminamos de todo o CO2 morremos. E, ademais, é que se hai un concello do que deberamos estar orgullosos todos e todas os membros desta corporación e de que está a vanguarda neste tipo de medidas, está recoñecido por moitísimos organismos internacionais. Entre eles, lle digo, o convite expreso a participar no Cumio do Clima de 2005 e o Premio ONU Habitat. Polo tanto, imos votar en contra. Eu creo que a próxima vez unha moción destas características comente antes, foi a comisión, comentámola, quedou sobre a mesa precisamente para poder despois falar dela, vostede non o fixo, evitaría pois este tipo de problemas. Moitas grazas, señora da Silva. Sometemos, polo tanto, o asunto a votación. Señor Revenga, quere falar? Sí. Señor Revenga, ten a palabra. A moción la hice yo con mi mejor intención y sin ánimo de ofender a nadie, O sea, yo con estas declaraciones no creo, con esta declaración de intenciones no creo que ofenda a nadie.
Sobre la cantidad de cuestiones que ha notado desde que la Agenda 2030, que mi querido señor Puentes ha dicho que ha impuesto ¿cómo se llama? El Ministerio de Transición Ecológica. Bueno, son muy hábiles a la hora de cambiar nombres a ministerios para darle un enfoque. La Agenda 2030 es de la ONU, no es del Ministerio de Transición Ecológica, y viene dada también por una directiva comunitaria. O sea que aquí vamos a arrogarse la Agenda 2030 con el tema de ENCI y compostaje, no sé qué tiene que ver con el tema que ustedes están comentando. Y sobre todo, vamos a ver, aquí lo que me llama la atención es que estamos hablando de las emisiones de CO2 como forma genérica, y me gustaría saber cómo hace el ayuntamiento para saber cuánto se redujo las emisiones de CO2, porque el señor alcalde dice el 67%, la señora Gulías dice el 67%, ¿por qué no el 200%, por qué no el 300%? Al final, todo da igual. Más o menos, ilustrándome un poco y leyendo cómo estaba la calidad del aire en Pontevedra, la calidad del aire en Pontevedra es buena, como en toda Galicia, sacando unos puntos muy concretos de la geografía gallega. En el informe del 2017, la calidad del aire es excelente, por lo cual no tiene nada que ver el efecto PO2 de la calidad del aire con lo que estamos hablando. Entonces, me gustaría saber cómo miden ustedes la emisión de gases de efecto contaminante. Con respecto, ¿qué podemos hablar más? De Madrid Central. Madrid Central, el Partido Popular quería anularla y fue Ciudadanos el que no dejó anular Madrid Central. Se va a modificar para hacerlo mejor. Con respecto a lo que decía el señor Puentes de que estamos en el Gobierno de Andalucía, en el Gobierno de Andalucía gobernamos con el Partido Popular, no con Vox, quiero recordarle. Y ustedes gobernaron casi 40 años en Andalucía, y en Andalucía hay la peor sanidad de España y hay el mayor índice de pobreza de España. Por lo cual, hombre, poner en Ciudadanos que acaba de llegar a gobernar en una comunidad como la andaluza, como está Andalucía, pues yo creo que es un poco osado. Ustedes llevan 40 años de historia, casi 40 años de historia. Con respecto, la he hecho con toda mi mejor intención, no he querido, vuelvo a repetir, no he querido ofender a nadie. Ustedes están basando todo en la movilidad. Por supuesto, si se reduce la movilidad, se reduce la emisión de gases de efecto invernadero. Lo que ocurre es que, por otra parte, el ayuntamiento tiene también que tomar determinaciones y hacer valer su posibilidad de eliminar esos gases y no, por ejemplo, comprar 2 coches, los últimos vehículos que se compraron para la Policía Municipal, que solo estos 2 vehículos, ya no cuento los de atrás porque ya no tuve tiempo de buscar documentación, pero solo estos 2 vehículos que son con matrícula K emiten 25 toneladas de CO2 al año y están circulando todo el día. Y otra cosa, la emisión de CO2 no es por el número de coches que circulan, sino por cómo circulan. Efectivamente, en el centro de Pontevedra no circulan coches. Ahora, me gustaría que vayan a las 3 de la tarde, hagan el circuito Montecelo, centro de la ciudad, por Eduardo Pondal. El atasco llega hasta el cementerio. O que vayan a la Plaza de Galicia, Eduardo Pondal, para salir al Puente de la Barca. El atasco llega de la rotonda de Eduardo Pondal al Puente de la Barca. Coches parados y emitiendo CO2. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Revenga. Señor Puentes, ten a palabra. Moitas gracias. Brevemente, eu, en fin, non sei, agradezolle o cumplido dicindo que temos habilidade para designar ministerios. A diferencia que nós temos habilidade para designalos, vostedes para suprimilos. Como lle decía en Andalucía, que o que se cargaron foi a Consellería de Medio Ambiente. Non? Pregúntame que non sei por que falo da compostaxe. Home, eu supoño que leu a súa moción, ademais acaba de decir que a redactou vostede. E no punto 2 pon potenciar sistemas de recogida de residuos sólidos urbanos eficientes, compostaje. Puntos limpios urbanos, islas de recogida adecuadas, pon a moción, por eso falo da compostaxe, non por outra cuestión. Non?
Despois, en fin, a calidade do aire na cidade ten un cartel, un panel informativo que é da Xunta de Galicia, ademais, non somos sospeitosos, que acabamos de reubicar en Campolongo, precisamente, se cambiou de zona e está ali pertiño dunha das vías da cidade que máis tráfico teñen, como é toda esa zona do entorno de Campolongo. E pode pasar calquera día ali a mirar os índices de CO2, os índices de calidade do aire da cidade e salvo que a Xunta nos trolee o cartel para favorecer o que está dicindo o Goberno Municipal, desde logo poderá topar un dos aires máis limpos que poda topar en Galicia na zona urbana. E por último, Madrid Central, creo que había un xuiz por aí, me parece, que decretou unha paralización cautelar do que vostedes celebraron con todos os fastos, que foi a suspensión de Madrid Central, salvo que Ciudadanos agora resulta que tamén teña xuíces infiltrados no Poder Xudicial en Madrid e respondan ás directrices de Albert Rivera, pois creo que foi máis ben a xustiza e non Ciudadanos quen paralizou Madrid Central e quen obligou a transformalo nesta cousa que hoxe nos presentaron, que é na práctica cargarse o espírito de Madrid Central. E por último, aclararlle unha cousa, cando vostede pasea pola avenida de Marín e ve un fume blanco que sae ali entre Pontevedra e Marín, non é a Basílica de San Pedro do Vaticano botando unha fumata blanca porque estén elixindo Papa todos os días. É unha fábrica que bota, entre outras cousas, CO2 por esas chemineas, CO2 e outros gases. De feito, a propia ENCE constantemente nas súas declaracións públicas xáctase de que reduce as emisións de CO2, ademais nomea especificamente o CO2, non dis que reduciron un 30%, ainda lles queda un 20% para chegar ao obxectivo que marca Gollo Revenga, que marca Ciudadanos na súa moción. Por lo tanto, hombre, en fin, eu estou moi preocupado polos atascos cara a Monte Porreiro, pero o efecto invernadeiro excesivo e as emisións de CO2 e de gases de efecto invernadeiro excesivos, en fin, neste ámbito polo menos, xa a nivel mundial tamén, pero neste ámbito polo menos teñen un pouquiño máis que ver coa industria, e a industria pesada e a industria altamente contaminante, que con hábitos de vida diarios de cada un de nós, que por suposto tamén hai que consideralos, hai que tratalos e hai que reducilos para reducir ese impacto, pero, en fin, non me vexa só a parte da realidade que quere ver. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Puente. Señora da Silva, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. A ver, unha miña intervención foi bastante breve, non quería ser pesada. Pero creo que, despois da segunda intervención do señor Revenga, creo que hai que, un tema desta complexidade, pois vamos a explicar certas cuestións coa calma suficiente. Mobilidade. A reducción como consecuencia das medidas adoptadas no uso dos espazos públicos e do tráfico de vehículo individual no Concello de Pontevedra leva a unha reducción de máis do 66% de media das emisións. Vostede quere saber como se fan esas medicións? Hai distintas metodoloxías. Eu aquí sí que non quero ser moi pelma. Recoñezo que por formación académica algunhas delas as coñezo, non todas. Hai datos do tráfico que circulaba en Pontevedra por estudios de tráfico realizados ao longo dos anos neste mandato e en anteriores que circulaba por Pontevedra. Tamén se sabe que tipos de vehículos circulaban pola época na que era, polas datas de fabricación. Hai uns datos medios de que vehículos eran e deses vehículos que porcentaxe eran vehículos de gasoil, que porcentaxe eran vehículos de gasolina e que porcentaxe utilizaban outros combustibles. Sabe que os taxis utilizaban butano en moitas ocasións. Bueno, pois con coa cantidade de vehículos, como se sabe o que emite cada litro de combustible que se queima dos distintos, na combustión, nos distintos procesos de combustión diferente en función de que sexa gasoil, gasolina ou outros combustibles, sábese o que emite, é unha reacción química. Polo tanto, sábese que cantidade se estaba emitindo nese momento. Sabendo na actualidade os vehículos que circulan, a antigüedade media deses vehículos, os sistemas que se foron introducindo ao longo destes anos na mellora e na reducción de emisións, aínda que, as noticias destes últimos anos ao respecto do fraude das distintas empresas fabricantes de vehículos que falseaban a información que proporcionaban ao respecto das emisións fai que haxa que correxilo. Sobre eso se sabe o cálculo das emisións que hai na actualidade. Como digo, é un procedimento, unha metodoloxía científica que se emprega e con esa metodoloxía chégase a que
hai un 67% de baixa das emisións, derivadas da reducción de tráfico e derivadas da modificacións dos distintos vehículos que reduciron as emisións. Pois non é o mesmo o que emite un vehículo hoxe que o que emitía un vehículo hai 20 anos, e sobre todo se ese vehículo de 20 anos pois tiña unha antigüedade determinada. Pero todo eso é perfectamente medible. Esa é unha das metodoloxías que se pode empregar. Se quere vostede saber con máis calma como é, xa lle farei chegar un artigo no que aparece claramente como se fai ese cálculo. Eu antes non o quixen explicar, sinceramente, porque me parecía que, bueno, en todo caso, dada a dificultade, o Concello de Pontevedra, no programa Efecto PO2, vai facer unha nova medición para ter máis datos contrastados desa diminución. Vamos a outra cousa que trataba vostede na súa moción, e o pon aquí, que é fomentar, bueno, entre outros, facer unha xestión responsable da auga. Bueno, o Concello de Pontevedra leva moitísimos anos, moitísimos, tanto como 20, investindo millóns de euros na mellora da eficacia do ciclo da auga. Fundamentalmente, hai unha parte que non se ve, que é modernizar todo o sistema de abastecemento. Desas investimentos feitos no sistema de abastecemento de agua, podemos decir que a día de hoxe, acadamos con moitísimo os retos plantexados para o 2030 para medio dos concellos galegos polo proxecto de economía circular da Xunta de Galiza, que establece que haxa uns niveles de agua rexistrada para o 2030 polos concellos galegos do 80%. A día de hoxe, o Concello de Pontevedra ten 87,5% de agua rexistrada, segundo os informes municipais. Iso significa que temos unha eficacia na xestión da agua dificilmente superável. E, aínda así, queremos acadar que sexa superior. Queremos acadar nos próximos anos, en breve, uns niveles de agua rexistrada do 90%. Iso non quere decir que teñamos pérdidas no sistema do 12,5%. Non. Temos un agua rexistrada do 87,5%, pero as fugas no sistema, e tamén hai unha metodoloxía para calculalo, creo que non é agora o momento, pero se quere, explícollo, as fugas do sistema, por pérdidas, son do 3,6%. O 3,6% é moi difícil de reducir. Tanto é así que non hai unha soa cidade galega que teña eses niveis. E non creo, pero non o vou afirmar con rotundidade, que ningunha do Estado. Porque iso implica ter a rede nun Estado no que moi poucas cidades o teñen. E sabemos que ese é un dos grandes problemas os que neste momento están as cidades en toda Europa. Porque un dos grandes retos da emerxencia climática é o abastecemento de agua de calidade, potable e suficiente á poboación do planeta. En Europa, tendo que adoptar medidas en casos de seca, o abastecemento de agua potable á poboación está bastante garantizado. Pero os grandes indicadores que son o reto europeo daqui ao 2030 son reducir as pérdidas do sistema. E ese é un dos indicadores que se utilizan para medir a calidade. E, como lle digo, podemos estar orgullosos e orgullosas que en Pontevedra está aos máximos niveis. Outro indicador que se mide, que se utiliza para medir o tema da agua, o tema da eficacia, é o gasto enerxético derivado de facer ese abastecemento. Obviamente, garantizar o abastecemento nas cidades e nos povos europeos a poboación supón un enorme gasto enerxético por cuestións de bombeos, de chegar aos distintos usuarios. Bueno, en Pontevedra, co convenio derivado, co convenio que se asinou con Aquaes, e no que o Concello de Pontevedra puxo moito empeño en que se fixera para garantizar o abastecemento de agua para os próximos 50 anos a todos os concellos da ría e a todos os veciños e veciñas de Pontevedra, unha das cousas que se fixo foi modificar, cambiar a canalización que dende o Pontillón do Castro vai á planta potabilizadora. Como consecuencia, antes había unha canalización que só permitía, aínda sacando agua do Pontillón, abastecer o 50% porque non tiña diámetro de saída suficiente para proporcionar caudal como para poder suministrar máis que o 50% das necesidades de agua do Concello. Con esa nova canalización, con un diámetro superior, garantizamos que se poda suministrar o 100% dende
a presa do Pontillón do Castro. Como consecuencia, o suministro non consume enerxía, porque dende o Pontillón do Castro hasta pola potabilizadora é por gravedade e non por bombeo. Isto nos permitiu rebaixar o consumo enerxético de 3,8 millóns de kilovatios ano a 1,8 millóns de kilovatios ano. Un 55% menos de consumo enerxético para abastecer a poboación. Cun incremento do consumo que foi de 3,9 no ano 2010 a 4,05 na actualidade. Ese incremento de consumo derívase, obviamente, aínda que pareza que se incrementa, o incremento pequeno derívase do incremento de poboación, da maior poboación abastecida porque se ampliou a rede de abastecemento, pero tamén non aumenta tanto como eso faría indicar porque as medidas de aforro de agua fixeron que, ainda incrementándose a poboación, ainda incrementándose a rede, non suba tanto o consumo. Isto no que fai referencia a agua. Xa lle dixen que na miña primeira intervención non me quixera demorar. Con respecto ao lixo, o feito de poñer en marcha un sistema pioneiro de compostaxe de proximidade. Non estamos falando neste momento, agora, do doméstico e do comunitario. Iso implica reducir as emisións por riba dun 70%, porque non hai que transportar eses residuos. Cun sistema de compostaxe global, donde parte deles se transporten, está a reducción de emisións por riba do 60%. E o compostaxe aquí estáse facendo tamén, porque claro, vostede, como sempre estiveron en contra da compostaxe, ora lle pon a coletilla, compostaxe ben feita. Bueno, a compostaxe está tan ben feita que o proxecto Revitaliza, no que está enmarcado este proxecto, é pioneiro a nivel internacional e recibe o recoñecemento de instancias da Unión Europea como un proxecto a replicar en outras zonas de Europa e tamén están pendentes dese proxecto outros estados, recentemente China. Porque é un proxecto pioneiro para resolver o grave problema que teñen neste momento os residuos domésticos no mundo. Polo tanto, tamén aí estamos á vanguarda, con compostaxe ben feita, e non porque o digamos nós, porque o din todas as persoas expertas que están pendentes a nivel internacional de por onde tirar. Polo tanto, outro exemplo, e tamén se reducen, como lle decía, moitísimo as emisións. Logo, vostede falou de, podemos decir, como non sabe vostede como, que se reducen as emisións un 200%. Bueno, eso supoño que sería unha exageración na fala, obviamente, porque poden aumentar un 200%. Ahora, se consigue reducilas un 200%, asegúrolle que os meus colegas químicos e químicas estarán encantados, non sei, porque incumple un principio fundamental da química. Entre outras cousas, a materia nin se crea nin se destrue. Vamos a falar de outras emisións. A calidade do aire de Pontevedra é moi boa, pero hai algúns momentos nos que precisamente por esa planta que a vostede lle parece tan inocua, no que sí se detecta ozono. Sabe que o ozono na atmósfera é un dos graves problemas de contaminación. É consecuencia fundamentalmente de dous factores, industrial, no caso de Pontevedra, e do tráfico de automóviles polos óxidos de nitróxeno que son os precursores dese tipo de ozono na atmósfera. Na descomposición desos óxidos de nitróxeno, e tampouco me vou a poñer a explicar como, acaba aparecendo ozono, e ese ozono é moi perxudicial para a saúde. Carmen, eu estou encantado de escoitarte e eu creo que todos, non? Pero, ainda que non digan, pero temos así como uns placiños e falamos outro día do ozono troposférico, do NO2 e do CO2 e do ruído como afecta a mortalidade. Pero hai tempo. Gracias, señor alcalde. Ainda non chegar ao ruído, pero bueno, se lles parece paro aquí. E por todas estas razóns e moitas máis, entendo a boa vontade da súa moción, pero imos votar en contra. Moitas grazas. Sometemos a votación a moción de Ciudadanos, votos en contra da moción de Ciudadanos, 14, abstencións, ningunha, votos a favor, 8, rexéitase por maioría. E pasamos ao punto número 13, ratificación da súa inclusión por urxencia e a aprobación no seu caso da proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a limpeza do municipio. Hai que ratificar os
urxencia. Sí, sometemos a votación a ratificación da urxencia, que será por admitida, e non hai, obviamente, ningún ditamen, e ten a palabra o señor Domínguez. Hola, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, voy a intentar ser breve, aunque también estaba encantado con las explicaciones de la concelleira. Traemos aquí una moción para intentar poner un parche a un problema que tiene Pontevedra. Y lo primero que quiero decir, y que me parece que es muy importante, que cuando hay un problema el primer paso es reconocerlo. Y así lo ha hecho en algunas declaraciones el BNG, el partido responsable del Gobierno, en el que hemos oído a una concelleira decir que van a iniciar una profunda reflexión, o al alcalde decir que había imágenes que no le dejaban precisamente contento. Por lo tanto, este es un buen punto de partida para identificar y tener todos de acuerdo que hay un problema. Todos no, porque así como el Partido Popular está de acuerdo en que la limpieza en la ciudad puede mejorar, así como el BNG ha hablado de iniciar una profunda reflexión, al grupo PSOE no leímos ninguna crítica, y la verdad es que hay que ver cómo estaba el PSOE en la oposición y cómo es este PSOE del Gobierno, en el que desde luego se le ha subido un poco a la cabeza. Bueno, como decía, al BNG le honra reconocer el problema, y desde aquí tratamos de atender una de las principales quejas que hemos visto en los ciudadanos de Pontevedra, en la que nos explican que la ciudad está sucia. Yo sé que lo primero que me va a decir es que la ciudad está sucia porque hay un contrato del Partido Popular. Un contrato que en el año 99 hizo este Concello, este Pleno aprobó, en el que el BNG se opuso frontalmente, pero que curiosamente no debía ser tan malo cuando el BNG lo que ha hecho ha sido prorrogarlo una y otra vez. Por lo tanto, si lo prorrogan es que por lo menos estaban de acuerdo, sobre todo cuando ya llevamos 20 años con el mismo. Pero lo que está claro es que en este momento tenemos una ciudad profundamente sucia. Yo no quiero una Pontevedra que tenga un modelo de ciudad sucia. No quiero eso. Pero el problema no es el contrato, porque el contrato, bueno, entre todos podemos abordar siempre y tomar algunas decisiones y algunas medidas, que nosotros enumeramos algunas, pero estamos abiertos a otras sugerencias. Pues yo creo que nadie se puede oponer a poner más papeleras, o que nadie puede decir que los contenedores tengan que estar en mejores condiciones, o a lo mejor reubicar algunos contenedores, o a lo mejor que en algunos puntos pues que la recogida de basura no sea a las 6 de la tarde, sobre todo en horario comercial. Son varias medidas parciales para un parche que es nuestra ciudad, la limpieza. ¿Y cómo está Pontevedra? Bueno, pues el centro está sucio, y ya da pena que el centro de Pontevedra esté sucio. Aquí al lado es poco edificante ver cómo tenemos los contenedores llenos una y otra vez, desbordados y generando malos olores, incluso atrayendo roedores. Pero si el centro está sucio, ya no voy a hablar de los barrios. ¿Cómo está Moyabao? ¿Cómo está Montaporreiro? Está completamente abandonado de la zona de la mano de Dios. Está completamente sucio y con mal cuidado y descuidado. Y el rural, ¿cómo están las parroquias? Ustedes tienen que pasarse un día por Lubrizán o por cualquier otra parroquia para ver que está realmente sucio, no hay cuidado, no hay un servicio suficiente, que ustedes lo saben, de limpieza, no se desbroza, las recogidas son insuficientes, no hay suficientes contenedores para la recogida, ni siquiera se puede hacer una recogida de basura selectiva en muchas ocasiones. Por lo tanto, creo que Pontevedra tiene un problema. ¿Y este problema lo tenía Pontevedra hace 20 años? Yo creo que no. Son muchas las circunstancias que han hecho que en los últimos años Pontevedra se haya transformado en una ciudad sucia, y eso lo reconocemos todos. Pero, desde luego, hay una situación que se inició hace 4 años y que ha sido uno de los pasos decisivos para que probablemente esta ciudad sea sucia. Y es el inicio del compostaje comunitario dentro de la ciudad. Cuando se destinan fondos al compostaje comunitario, cuando todas las atenciones están en el compostaje comunitario, se acaba perdiendo el objetivo fundamental, y es que la ciudad esté limpia. Por lo tanto, tenemos un problema grave, tenemos un gobierno que solo, por lo menos una parte de él, porque yo sé que se entienden poco,
pero una parte de él que está empeñado solo en el compostaje comunitario y no está empeñado en que la ciudad esté limpia. Y, por lo tanto, creo que aquí lo que traemos son unas medidas adecuadas, unas medidas que se pueden llevar a cabo, unas medidas que son suficientes, unas medidas que no son imposibles de aplicar y unas medidas que sirven para paliar una deficiencia que estamos viendo en estos momentos y que posiblemente el nuevo contrato deberá de abordar. Pero creo que es una moción relativamente positiva en la que estamos abiertos a discutir otras medidas que quiera adoptar el BNG en este caso, y me parece que es razonablemente razonable, válgame la redundancia, esta moción que traemos. Muchas gracias. Bueno, estamos totalmente de acuerdo con el señor Domínguez. Es una moción que vamos a apoyar. Creemos que el estado de la recogida de basuras en los contenedores, en las islas de contenedores que tenemos en todo el municipio, es bastante deficiente. Es bastante deficiente y, sobre todo, se agranda el problema los fines de semana, cuando vemos islas de contenedores en zonas emblemáticas de la ciudad chorreando líquidos, oliendo mal, en zonas tan emblemáticas como la esquina del Teatro Principal con la calle de las Ánimas o en la zona del Museo de Pontevedra, zona donde pasan miles de turistas, de esos que vienen atraídos por el modelo de ciudad y se encuentran con que el modelo de ciudad tiene esa pequeña pero maloliente defecto de contenedores llenos a horas que no deberían estar llenos. Creemos que hay que dar un toque a la empresa, creemos que se debe mejorar el sistema de recogida, se deben mejorar los envases y creo que hay que hacer un planteamiento mucho más ambicioso del tema de la recogida de basuras y sobre todo las islas de recogida tal y como está ahora. Muchas gracias. ¿Máis palabras? Para darlle novo César agora, sí. Señor Mosquera. Gracias, señor alcalde, en funcións. A ver, esta é unha trécola extremamente repetida. Creo que saben perfectamente dúas cousas. Unha, que o sistema de recollida, tratamento, etc., que hai en Pontevedra nestes momentos, pois é mellorável, pero que ten un ton medio bastante aceptable. Igual non responde aos retos de excelencia que a todos nos gustaría, pero en comparación a outras cidades, en comparación a como se presta o servicio, en comparación á maioría dos servicios que hai por outras cidades, pois ten un ton aceptable. O outro día viñeron aquí uns de Singapur, non sei se miraron na prensa, ainda hoxe ven a que se encargou de traelos, e resulta que despois de todos os festos que vieron a cuestión de arte, preguntaron exactamente como, sin cámaras na rúa, nin multas de $600 e 2 días de servicios para a comunidade que teñen ali, donde por tirar un papel ao chan, tiñamos a cidade tan limpa. Bueno, saben perfectamente que todas as delegacións que saben como funciona, que teñen responsabilidades de concellos e demais, todos recalcan que ven a cidade en un estado razonável de limpeza. Ben, entonces, eu creo que aquí agradecemos moito, agradezo o tono que está usando o PP, pero isto ben derivado do BRAN. E o BRAN po PP é tremendo, sempre, todos os anos, é tremendo. En este caso acentuouse porque cometeu a temeridade, que supoño que xa se arrepentiría 1000 veces, o señor Domínguez de anunciarnos aquí, nesta sede, cando a toma posesión, que non nos iba a dar nin 100 días, nin 20, nin un día. Ben, entón tópanse co BRAN, tópanse co BRAN en que vai crescendo, en Pontevedra nunca houve tanta xente, Pontevedra bota por fora de xente, Pontevedra está petada, as cousas van ben, entón empezan a rinchar, como falan o casto español traducido, relinchar. Empezan a rinchar, a levantarse as patas radiante, ou se queren, como di o seu querido José María Aznar, non a rumiar o rencor polas esquinas. Como decía o seu querido
José María Aznar. Entón, empezan e resulta que nos topamos con que Peñas, ni má, Pontevedra vense abaixo, está Harlem, verdad? Non pasa nada nas peñas en Sanxenxo, ou no botellón en Sanxenxo, nin en Vigo, nin en Cangas, nin en Cambados, nin incluso, a veces o seu goberno pon como exemplo de nin pasa nada co botellón San Mateo, fantástico, e demais. Ahora en Pontevedra vense Pontevedra abaixo porque hai un día ou dous de peñas que, por certo, iban aquí a traer unha moción, ao final parece que se esqueceron, non sei, traspapelouse, non, pero do IBE xa é tan repetido que poderon traer en calquera outro momento. Empezan a intentar deslucir as festas, non? Entón, resulta que, bueno, si un lee, tópase con que isto de limpeza de ratas, ou que sea, isto parecía o Orán, aquelo de la peste de Albert Camus. Polo menos, seguramente superara, non? Bueno, cando, en fin, eu non estuve aquí algún día e vin alarmado a mirar se realmente Pontevedra estaba así. Non o detetei, incluso lle preguntei a algún que viña comigo, que non tiña nada que ver, que nin é de Pontevedra, e dicen, como ves Pontevedra? Pois como en festas, ben, bueno, sí, hai alguna cousiña que sea. Bueno, entón, nós temos que ir, e vamos a intentalo, ustedes saben, estamos unha asistencia técnica contratando un novo contrato e vamos a facer para ter a excelencia en este campo tamén. Obviamente, non ten nada que ver facer cumplir un contrato que está estipulado que o pagamos con compostaxe, pero, bueno, ustedes siguen e demais. Ora, o que sí xa nos empeza a mosquear, por eso dixo a Anabel que había que facer unha reflexión, entendendo que hai que mirar todos os datos, é que resulta que nos contadores que saliron como fotografados na prensa, sempre había por atrás un infractor definido e intencionado. E mellor non o vamos facer público. E non nos tiran de xenio porque igual facemos. Vale. Un que enche, bota as caixas de cartón sin doblar, enche o contador co cual despois hai que poñelo fora, pero definido, con nome e apelidos. Teño grabado un señor, que despois foi na lista vosa, que era director do Parador, que daba orden de votar a deshora, e despois, sí, e despois mandaba notas á prensa criticando que o contador estaba cheo de residuos a destempo. Entón, non vaya a ser que en pleno fragor, cando a empresa está a reventar, atendendo todos os servizos, non vaya a ser que alguén se encargara de facer este tipo de cousas. Que o temos detectado e temos fotos, por tanto, non nos tiren do xenio. Non nos tiren do xenio que preferimos non usalas. Verdad? Non usalas. Se cadra na secuencia de levantarse un composteira co pico. Ten que ver con eso. Se cadra ten que ver. Pero as fotos están aí. Vale. Digo, para poñer as cousiñas no seu sitio. Para empezar, vamos a poñer as cousiñas no seu sitio, porque igual é mellor. Bueno, xa, en fin, mellor non, hai unha serie de cousas que mellor as deixamos. Xa falamos aquí, resulta que RQR que a compostaxe, cando resulta que a Xunta, incluso agora, o novo plan que saca de economía circular, volve co compostaxe comunitaria, son os últimos moicanos con esa historia. Ben, remataron o Bran, non despois de rinchar duramente xa ca foto esa do alcalde que se luciron completamente, non volveron a falar, verdad, da foto do alcalde, verdad, completaron, tuveron un Bran glorioso, se extendía, era mellor que volver atrás e que o dixera. Bueno, entón topámonos antes de presentar a moción con que ustedes se van ás festas de San Mateo. Cousa que, obviamente, celebramos. Faltaría máis. Eu estuvemos en Oviedo moitas veces, pero nunca me coincido con festas. Coincideume despois, e aseguro que está bastante menos limpo, xa hai uns anos, do que está Pontevedra. Pero, bueno, non puden disfrutar das festas. Que vou facer? Pero resulta que agardábamos que viñera con as propostas como o que está facendo Oviedo. Claro, por exemplo, botar un vertedoiro. Que é o que está facendo Oviedo, ten un expediente Asturias, ten un expediente da Unión Europea por iso. Por exemplo, verdad? Ou
triplicar o gasto, case duplicalo en limpeza recollida e demais, que o que ten Oviedo. Costa un 66% máis por habitante que aquí. Mais ou menos. Ou contarnos a trayectoria do Oviedo. A trayectoria do Oviedo que, para quitar os contedores convencionais en superficie, puxo poñer o lixo nunha esquina, despois probou, intentou a neumática, despois parouna, despois o contedor nas casas, non sei que, bueno, é un auténtico compendio do que non se debe facer. Aseguro que como Oviedo nos anos 90 era un exemplo que se podía facer en mobilidade urbana, en urbanismo, en este momento está un poquinho desfasado, e non nos sirveu, pois resulta que aquí vamos, o que é en canto a residuos é un exemplo de malas prácticas. Por iso colleron e non trouxeron nada. Entón, con que nos demanda aquí, aparte supónse que será por urxencia, ademais, en este momento o PP, despois de ir rebaixando, cambiando, modificando a última hora, non nos di nada ao Oviedo, en cambiar non sei que. Bueno, pois cunha modificación do contrato, se hai que reforzar a limpeza, se hai que non sei que, se hai que facer non sei canto, cunha modificación do contrato así por urxencia. Total, nada, normalmente unha modificación do contrato leva un ano, pero así, que modifiquemos o convenio así por tal. Mire, é para rematar. Vamos a intentar, saben que estamos con eso, vamos a intentar que Pontevedra pase a ser tamén de excelencia na recollida, tratamento e limpeza dos espacios públicos. Vale? Pero aquí vamos a facer un esforzo grande. Estamos neso, a facer un contrato, como Deus manda. Pero aquí vai ter que arrimar todo o mundo ao ombro. Vai ter que arrimar todo o mundo ao ombro. Que se entenda. O sea, o que non vale é coller as caixas de cartón, coller cousas que non tiñan que ir ao sistema municipal ou que tiñan que ir de outra maneira, encher os contedores, pois protestar e demais. Aquí hai que, porque senón é radicalmente imposible. É radicalmente imposible. Entonces, vamos a facer un esforzo todos e todas. Vamos a facer, desde logo, noso primeiro, porque queremos chegar a esa excelencia. Que Pontevedra en este momento ten unha excelencia? Non. Que ten un nivel aceptable? Sí. Creo que é absolutamente indiscutible que ten un nivel aceptable. Queremos chegar á excelencia, vamos a facer todos os esforzos e máis. Temos recollida todos os días, debe ser dos poucos concellos que ten recollida todos os días no urbano. Temos 3 no rural, a maioría dos concellos rebaixaron bastante, mismo Oviedo, non recolle todos os días os orgánicos, nin de broma, e demais. Vamos a intentar manter todos os servicios que teñamos unha carteira de servicios e buscar o mismo. Ali danlle a cabeza que recolle todos os días a páxina web onde hai os tal día, tal zona, tal día. Non sei, se cadra, pois resulta que está en mala páxina web o Concello de Oviedo. Vais a ver. Pois é o que pon. Pon tal zona, recollese tales días, tal zona, recollese tales días. Certo tipo, recollese todos os días, pero un día un contedor, outro día outro, que é diferente. Aquí recóllense máis. Entón, mire, vamos a votar en contra por todos os antecedentes. Polo que di a moción en sí, bueno, se fora para recoller por novo contrato, pois obviamente podríamos, pero hai todos os antecedentes que, desde logo, non podemos asumir. Moitas grazas, señor Mosqueira. Señor Domínguez Artime, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Mosquera, antes de empezar, es usted concejal de este ayuntamiento hace muchos años y es vicepresidente de la Diputación. Y dice usted que tiene vídeos de personas privadas en la ciudad. Sí, de personas de Pontevedra. ¿Va usted grabando vídeos? ¿De dónde sacó usted el vídeo de las personas? No. Acaba usted de decir que tiene vídeos de gente echando a la basura. ¿Quién grabó esos vídeos? Le puedo preguntar. ¿Bajo qué amparo de la Ley de Protección de Datos va usted grabando vídeos? No, le pregunto, es muy grave lo que está diciendo. Resulta que a lo mejor el Concello de Pontevedra va grabando vídeos de la gente sin que lo sepa. ¿En base a qué? ¿A qué actividad judicial?
¿En base a qué orden jurídica? No, lo que estoy diciendo es muy grave. Usted acaba de reconocer que tiene vídeos de personas echando la basura mal. ¿Quién los hizo? ¿Cuándo? ¿Cómo? No, habló de vídeos. Habló de vídeos. No. Bueno, dijo fotos y vídeo. Bien, yo le pido, por favor, que me aclare esta situación. ¿Quién hizo las fotos y el vídeo? ¿De dónde lo sacó? Si fue la policía local, si fue usted, si fue algún compañero. Esto no es admisible. No estamos en un estado policial. Yo creo que aquí hay que defender los derechos fundamentales. Y usted acaba de decir que tiene vídeos de pontevedreses usando mal los servicios. Si los tiene y conoce algún delito, por favor, le pido que vaya inmediatamente a donde sea responsable y a donde sea pertinente para declararlo. Porque usted aquí acaba de hacer, conozco un delito y no lo conozco y no lo digo. ¿Tiene usted vídeos de quién? ¿De quién? ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde los consiguió? ¿Y quién se los enseñó? No es una tontería, ¿eh? Estamos hablando de una cosa muy seria. El vicepresidente de la Diputación dice que tiene vídeos de gente echando la basura, sí. Pero pueden estar echando la basura, pueden estar haciendo otra cosa. Le recuerdo y por favor le pido que estudie usted la Ley de Protección de Datos. Es usted un cargo público, el vicepresidente de la Diputación. No se puede ir grabando vídeos de la gente, porque lo siguiente es grabar vídeos de otras actuaciones. No me parece pertinente. Por lo tanto, una vez hecho este inciso en el que me parece que es una actuación muy grave y le pido por favor que diga de dónde ha sacado el vídeo y las fotos, lo siguiente que quiero decir es, a ver, Pontevedra tiene una buena calidad del sistema de basura o una mala. Yo le reconozco, y aquí va en positivo, que usted diga que no tiene un nivel de excelencia, porque todos sabemos lo que dice el PSOE de Pontevedra. Yo creo que el PSOE de Pontevedra, desde lo alto de la poltrona, ven, cuando antes veían ratas, ahora ven alegres ratoncillos. Por lo tanto, yo creo que lo que estamos viendo es un PSOE completamente distinto al que tiene que estar. Y a usted le agradezco que diga que Pontevedra no cumple la excelencia. Yo le digo que no es solo no cumple la excelencia, sino que hay sitios en los que Pontevedra está sucio. Le invito a que vaya usted a ver las marismas de Alba, aquí al lado, que no recogen. Allí no recogen la basura, está lleno de basura. ¿Usted lo vio? Pasea por allí. Le pido que vaya allí y vea cómo está. Le pido que vaya un día a las 6 de la tarde a ver cómo está Benito Corval, o aquí. También le pido que si conoce algún delito, por favor, que lo ponga en manos de la policía, que es usted la persona indicada para decirlo y para hacerlo. Yo creo que lo que tenemos en Pontevedra es un sistema de recogida ineficiente y que no es suficiente para los pontevedreses, no solo en el centro. Los barrios están muchísimo peor. Usted ha visto los barrios de Pontevedra, se pasea por allí. Hay sitios que da pena verlos porque no recogen y los contenedores están viejos, incluso los contenedores del mercado están en malas condiciones. Y ya no hablamos del rural, no se desbroza, no se limpia, se va 2 veces a la semana, que es absolutamente insuficiente, los contenedores están viejos y los contenedores están sucios, no pueden hacer reciclaje. Le pido a usted que vaya y que conozca usted. Pontevedra está cada vez más sucia. Es un modelo de ciudad que ahora mismo es sucia. ¿Por qué? Porque el segundo modelo de ciudad que ustedes prometieron, lo que ustedes dijeron que era la nueva revolución, es el compostaje comunitario, está fracasando en Pontevedra. No solo está fracasando el compostaje comunitario en la zona urbana, no solo está fracasando, está costando muchísimo dinero y además está generando que se olviden de que lo importante es tener la ciudad limpia. Una cosa es que ustedes tengan una apuesta personal suya por el compostaje en la ciudad comunitario y otra cosa es que se olviden de que Pontevedra tiene que estar limpia, tiene que estar cuidada, porque el modelo de ciudad, si Pontevedra sigue sucia como ustedes reconocen, no es admisible ni es bueno. Nosotros traemos aquí una propuesta en la que pedimos cosas razonables, pero dígame usted, ¿qué va a hacer el BNG en los próximos 2 años para que la ciudad esté más limpia? ¿Qué va a hacer? ¿A dónde va a ir? ¿Qué medidas va a tomar? ¿O va a seguir todo igual? No vamos a tomar ninguna medida, no vamos a hacer nada, vamos a esperar el nuevo contrato. Yo le pregunto, ¿qué va a hacer? Y en cuanto al viaje a Oviedo, desde luego, no es tan fastuoso como puede ser el viaje a México, en el que se fueron 9 días, pagado por todos los pontevedreses, por supuesto. Este viaje es nuestro, fue de 24 horas, con una agenda llena, y volvimos al día siguiente por la mañana, le puedo decir. No tiene nada que ver con los que dice, pero el modelo de Oviedo tiene cosas positivas. Primero, es mucho más barato para el ciudadano. La factura que pagan es la mitad de lo que pagan los pontevedreses, 61 euros. Por lo tanto, empezamos por una casa. Segundo, los ovetenses se sienten orgullosos, pero este modelo no es solo de Oviedo. Le invito a que vaya a París. Usted tiene fondos del Concello. Coja un montón de gente y váyase a París a ver cómo funciona el puerta a puerta. O le invito a que vaya a ciertas áreas de Lisboa en el que funciona perfectamente. O le invito a que vaya a Barcelona con sus colegas nacionalistas, que sabe que me encanta decírselo. Vaya allí y vaya a ver cómo funciona en Barcelona, en ciertas áreas, la recogida puerta a puerta. Funciona perfectamente. 200 ciudades en Europa tienen este tipo
de recogida. Y, por supuesto, mucho más barato, recicla muchísimo más, por lo tanto, es muchísimo más ecológico y, desde luego, no pasa como aquí, que cada año mandamos más basura a Sogama. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Señor Mosqueira, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Con esta intervención quedou absolutamente claro que ten. O sea, lle importa un rábano, porque hai críticas puntuais ao sistema de limpeza, está funcionando millorable, pero razonablemente ben, e todo o que queren atacar a compostaxe. Bueno, o sea, queren atacar as propostas que fai a Xunta, etc. Bueno, a menos sei, eu teño aquí, mire, Oviedo gasta en limpeza de dependencias municipais, limpeza viaria e recollida de residuos, gasta 27 millóns e Pontevedra gasta 6.171.000. Según un orzamento oficial, páxina oficial, orzamento 2019, aprobado polo Concello de Oviedo, aprobado polo Concello de Pontevedra. Por habitante, 123,15 euros en Oviedo, 74,53 en Pontevedra. De onde veñen? Bueno, pois se non se cobran da taxa, pois igual o IBI que está o 50% máis caro que aquí, ou donde sea, pero de algún sitio veñen. O certo é que se está gastando o 65% máis. E despois aforran no tratamento que mandan a cogerse, que, como dixen, é un vertedoiro infame que lle sale moito máis barato, 26,87 euros, frente ao que cobra Sogama, 11,8 por habitante, e Pontevedra en Sogama sale 26,87. Vale, pero non creo que estén ustedes propoñendo que volvamos ao vertedoiro. Superámoslo hai 25 anos en Pontevedra, e Oviedo ainda así, o exemplo que foron a ver do Oviedo. Foi unha pena, deberon ir máis días, home, que Oviedo merece ir máis días, de verdad. De verdad que se deberon ir días. Mira unha cousiña. Usted sabe que o uso do sistema de recollida está suxeito a inspección. E, polo tanto, dentro da actividade de inspección, pode haber sacarlle fotos a quen infringe. Vale? Supoño que exactamente que eso é un delito. Non sei exactamente que quixo dicir con eso. Non o sei. Non sei exactamente que alboroto. Non sei como di outro, cando alguén se pica, callos mastica. Porque é que non sei que quixo dicir. Non sei exactamente que quixo dicir. Ahora, se usted sabe o servicio que hai, por exemplo, un súper, que hai un restaurante, que hai unha clínica veterinaria, unha clínica médica, que de repente sempre hai problemas co composteiro, pois igual vai e saca unha foto do que están facendo co composteiro, perdón, co contedor, pois igual vai e saca a foto do que están sacando. Vale. E, casualidade, mire, prefiro non dar nomes e non me faga ter, porque resulta que estaba totalmente asociado a igual que este que está aquí detrás, que resulta que debe ser, o sea, eu creo que veñen os da Parda ou non sei onde a enchelo. Este que... Eu creo que veñen, sí, creo que veñen. Sí, claro, pois sabemos. O problema que sabemos, e xa digo, por discreción, non queremos facer público, pero digo que aquí vai haber que colaborar todos. Repito, todos, porque senón vai ser imposible. Vamos a intentalo, saben ustedes que estamos co novo contrato, no que este contrato dá o que dá, ou sea, vamos a todas as cousas que piden ou as que deixan de pedir, pois incorporaránse no novo contrato e empezaremos unha nova etapa en busca da excelencia. Pero isto non é Orán, eu non sei se leeron La Peste, de Albert Camus, isto non é Orán, de verdad, non ten nada que ver, nada que ver e demais. Incluso eu podo contar un detalle, por exemplo, sempre hai problema nas cidades, pode haber caderratización. Ben,
As ratas eran as que salían mortas en Orán en gran cantidad, que atacaban a peste, todas aquelas desgracias que se describen na novela. As ratas son necesarias, nunha cantidad para manter un servicio de limpeza. Evidentemente, hai que telas reducidas. Antes dabas unha cifra de 4,5 por habitante, ahora baixou moitísimo, e demais. Bueno. Entón, que pasa? Normalmente están asociados ao servicio de limpeza, que non xestionan o servicio de alcantarillado que o servicio de agua. E aí hai unha disfunción. Bueno, pois en Pontevedra neste momento está asociado ao servicio de limpeza e ao servicio do ciclo da agua. As dúas, case a única cidade que están as dúas. Vale, para telas controladas nun sitio e noutro. Vale, e aí xa milloramos bastante, que de verdad que estamos facendo cousas para que as cousas funcionen millor, que podíamos facer máis, é posible, sempre é posible, pero estamos facendo cousas para que funcionen millor. É casi a única cidade, porque claro, se atacando desde arriba se está metida nos tubos, pois non vai ben, terán que atacar quen xestiona os tubos. En Pontevedra está facendo xa, está facendo. Está facendo máis. Que pode haber un momento por cuestións de cambio de tempo, por cuestións de características, ou poden vir dun soto así que este privado, que este abandonado, que pode haber un momento que aflore algún ou que sea, pasen todas as cidades, vale, que arreglalo e punto. Pero temos un sistema que prácticamente non ten ninguna cidade, e dentro dos anos vamos ter un sistema en conxunto que prácticamente tampouco vai ter ninguna cidade, poden estar seguros. Moitas gracias, señor Mosquera. Señor Domínguez. Muchas gracias, señor alcalde. Para terminar, me quedo con 3 conclusiones. La primera es que el señor Mosquera dice que se graba a los ciudadanos cuando echan la basura, que se puede grabar, y nosotros ya le aviso que vamos a iniciar y hacer una pregunta a nivel de una de las comisiones para saber qué sucede con esto y cómo sucede y cómo se gestiona y cómo han llegado esas fotos y esos vídeos a su poder. Lo segundo es que el señor Mosquera dice que las ratas son necesarias. Y lo tercero es que no me ha quedado claro ninguna de las medidas que va a tomar usted para que Pontevedra mejore en los próximos 18 meses hasta que tenga el nuevo contrato de la basura, si es que no lo prorrogan, que es lo que suele hacer el BNG. Muchas gracias. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra da proposta do Partido Popular. 14, abstencións, ningunha, votos a favor, 8, rexeítase por maioría das concelleiras e concelleiros presentes na corporación. Bien, punto número 14, proposición do Grupo Mixto Cidadáns interesando a posta en marcha do Consello Municipal de Deportes. Señor secretario, non hai... Hai, sí? Ten a palabra o señor secretario. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión de Réxime Interior, Participación Persoal e Xusticia, en sesión de 18 de setembro de 2019, ditaminou favorablemente co voto único voto a favor do concelleiro de Cidadáns e a abstención do resto de membros dos 8 concelleiros do Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista. En este caso tamén dicir que hai unha emenda presentada por Agustín Fernández González en nome do Grupo Municipal do PSDG-PSOE, con diversas emendas de diversos apartados da proposta. Nada máis, gracias. Moitas grazas, señor secretario. Señor Revenga, ten a palabra. O Grupo Municipal de Ciudadanos en Pontevedra urge convocar y constituir el Consejo Municipal de Deportes ante la deriva y la falta de horizonte del deporte local desde la desaparición del Instituto Municipal de Deporte. Este fue disuelto el 18 de julio del 16 al considerarlo poco eficiente y difícilmente sostenible, con los votos favorables del BNG, PSOE y Marea. En la memoria de la disolución del IMD solicitada por el PSOE se argumentaba que dicho organismo era incapaz de asumir y ejecutar sus objetivos, por lo cual, como consecuencia de su cierre, la gestión del deporte pontevedrés quedó en manos del grupo de gobierno, que no supo asumirla correctamente y así va el deporte pontevedrés. El problema actual es que ni el anterior equipo de gobierno ni el actual, donde está el señor Fernández, que en febrero del 2016 solicitaba de forma simultánea a la disolución del IMD la creación del Servicio Municipal de Deportes, se constituyera el Consejo Municipal de Deportes, como órgano de participación de los clubes y asociaciones deportivas del municipio.
han realizado la creación de este organismo. Esto me lleva a hacer una pregunta, señor Fernández. ¿Sigue considerando usted el Consejo Municipal de Deporte como ente prioritario para el deporte en el municipio? Nosotros sí. Y por eso, desde una posición constructiva y poniendo soluciones sobre la mesa, y no solo crítica, hacemos esta propuesta al Pleno del Concello. Y como usted dijo, debemos agilizar los trámites para solventar los problemas y permitir que el deporte pontevedrés cuente con las herramientas administrativas y de participación que necesita para seguir creciendo. Desidia, falta de interés, incapacidad, ignoramos los motivos de esta pasividad que pone en jaque el entramado deportivo de la ciudad. En el pasado periodo del Gobierno del BNG dejó claro su total desinterés por el deporte base y sus clubs, tal como denunció en su día ante el IMD el Grupo Municipal de Ciudadanos. El nuevo Gobierno local, que parece una parte de él sigue con la misma indiferencia que el anterior, lejos de arreglar la situación, se reparten las gestiones de las competencias deportivas, creando un caos mayor. El PSOE se queda con el deporte base y los eventos locales, mientras que el BNG se ocupa en exclusiva de los grandes eventos deportivos, en los que se gestionan millones de euros y se realizan grandes campañas de marketing, en las que se alaba con dinero público el buen hacer de una parte del equipo de gobierno. Está claro que la máxima del refrán, quien parte y reparte se lleva la mejor parte, aquí la aplican a rajatabla. Sea valiente, señor Fernández, no sea cómplice de la forma de actuar de sus socios de gobierno. Compartimos sus palabras del 2016. Pongamos en marcha el Consejo Municipal de Deportes. Ciudadanos cree que el deporte empieza en la base, hay que cuidarla y mimarla, para que las y los representantes del primer nivel que tenemos, como Gómez Noya, Saleta Castro, Pablo da Pena, Carolina García, Antía Jácome o Martín Jácome, no sean una excepción, no sean flor de un día, sino que tengan relevo y que las niñas y niños que ahora están empezando lleguen a representar a Pontevedra en el futuro. Es imprescindible que exista un equilibrio entre los grandes eventos deportivos y el deporte base. De nada nos sirve tener grandes eventos deportivos si antes no cuidamos los cimientos, para que los éxitos del deporte pontevedrés no sean flor de un día. Por ello, llevamos una propuesta de acuerdo de poner en marcha de forma inmediata el Consejo Municipal de Deportes, para, entre otras medidas, promocionar el deporte en la sociedad pontevedresa, ser un órgano de interlocución entre el deporte base y el Concello, asesorar a la Concejalía de Deportes, proponer y asesorar en los programas de actuación municipal enfocados al desarrollo del deporte base, promover la creación de instalaciones necesarias para el deporte local, asesorar en las bases reguladoras de subvenciones del Consejo Municipal de Deporte destinadas a deportistas individuales conforme a la Ley 38/2003 de la Ley General de Subvenciones y el Real Decreto 887 del 2006 que aprueba su reglamento. Por todo esto, pedimos la instauración del Consejo Municipal de Deportes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Revenga. No, porque tú respondes como goberno. Entón, ten a palabra a señora Junco. No. Bueno, pois é igual. Eu doulle aquí, a ver se está aí. Moitas grazas, señor alcalde. Bo días a todos e a todas. A situación do deporte da nosa cidade nestes últimos anos é tremendamente grave. Os clubes da cidade xa non se fían dun goberno municipal que leva moitos anos dándolles as costas. Máis pendente de colgarse medallas e facerse fotos en grandes eventos deportivos que en coidar o tecido deportivo e o deporte base de Pontevedra. É inadmisible, e niso estamos de acordo, señor Revenga, o que aconteceu neste último mandato na Concellería de Deportes que xestionaba o BNG. Polo tanto, é certo que compartimos con vostede a diagnose que fai da situación, pero non podemos compartir o tratamento que pretende aplicar. Porque, sencillamente, señor Revenga, as solucións á situación actual que vive o noso deporte non pode ser en ningún caso, e como vostede pretende, as recetas dos que durante anos discriminaron aos clubes de Pontevedra. Señor Revenga, estamos seguros de que vostede ten moi boas intencións, pero, lamentablemente, a súa moción quédase soamente en iso. En boas intencións, boas palabras que quedan moi ben para titulares e roldas de prensa, pero quedan poucas ou nulas solucións ao problema real.
Ademais, sorpréndeme moito o cambio de opinión do seu partido, xa que vostedes no ano 2016 criticaron esta mesma proposta cando a fixo o Partido Socialista. Dixo o seu grupo, e aí están as actas de sesión se quere comprobalas, e cito literal, que a disolución do IMD era unha ocorrencia e que con este Consello Municipal de Deportes o que estaba a facer era quitar voz ao tecido deportivo desta cidade. Polo tanto, señor Revenga, cal é a proposta do seu grupo? A mesma que plantexou o señor Fernández e que vostedes calificaron de ocorrencia? Por que non explica vostede cal é o seu modelo de xestión deportivo? Moi sinxelo, porque vostede descoñece por completo o funcionamento do tecido deportivo de Pontevedra. E non só descoñece, senón que tampouco ten interés vostede en coñecelo, porque levan desde xuño no seu posto de concelleiro e recibiu máis veces en Pontevedra a señora Pino, futura exdeputada en Madrid, que aos clubes da súa cidade. Só así se pode explicar a súa total falta de ideas que lle fai vir a este pleno cun papel en branco no que non se di absolutamente nada. Mire, señor Revenga, se vostede tivese reunido cos clubes deportivos desta cidade, se falase de cando en vez con algún deportista, daríase vostede conta que a última das prioridades que existen agora mesmo en Pontevedra, a última, é a creación dun devandito Consello Municipal. Temos unhas instalacións deportivas insuficientes a todas luces e, ademais, nun estado moitas delas indecente. Temos os clubes deportivos en cobrar subvencións dende fai máis de 2 anos, un servizo de deportes absolutamente desbordado. E vostede ven hoxe aquí a falar, a intentar convencernos de que todos estes problemas vanse a solucionar coa celebración de torneos escolares. De que estamos a falar, señor Revenga? De verdade, isto é serio. Fala ademais vostede, agora o eliminou, de crear outra liña de subvencións para deportistas individuais. Oiga, señor Revenga, lle repito, temos un goberno municipal que non é capaz de pagar as subvencións ordinarias que temos hoxe en día e vostede quere crear outra liña de subvencións sen arranxar primeiro o problema que temos. É dicir, vostede quere vestir un santo para espir outro, señor Revenga. Por que non comezamos a falar do verdadeiramente importante? Por que non explica cales son as súas propostas concretas? Para saber correr, primeiro é necesario saber camiñar. E, lamentablemente, esos que vostede lles copia mocións que antes criticaba fixeron que o noso deporte teña que volver a aprender a camiñar para poder volver a marcarse obxectivos a longo prazo. Ademais, xa foi o Partido Popular, señor Revenga, no 2016, os que abogamos por nunha reformulación do IMD, dixemos que estaba obsoleto, entre outras cousas, as circunstancias que antes lles puxen. E tamén fomos nós, por certo, os primeiros en propoñer a celebración dunha gala anual do deporte pontevedrés. En ese sentido, teño que agradecer que copie as nosas propostas e non as do Partido Socialista, porque xa que vai vir aquí sempre con mocións copiadas, alo menos copiar boas ideas e non as malas. En definitiva, señor Revenga, trae hoxe vostede aquí ao pleno unha proposta que non é súa, que presenta sen consensuar con outros partidos, sen consensuar cos clubes deportivos, sen consensuar cos técnicos, sen consensuar cos deportistas, sen consensuar con absolutamente ninguén. Copiada dunha proposta do Partido Socialista que apoiou o BNG, ambos responsables da deriva deportiva da nosa cidade, e que mesmo vostedes criticaron e calificaron de ocorrencia. Invítolle a que agora que ainda está a tempo retire esta moción, que abramos un período de diálogo con todos os xentes implicados para que entre todos podamos atopar a mellor das solucións para resolver os problemas do deporte en Pontevedra. Traballemos entre todos, goberno e oposición, e será aí onde atope sempre a man tendida deste grupo municipal. Mentres iso non ocurra, xa lle digo que non íbamos a votar a favor, pero sí que nos vamos a abstener como mostra da nosa disposición para comezar a negociar e traballar conxuntamente. Máis nada e moitas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Agustín Fernández. Gracias, señor alcalde. Bos días a todas e a todos. Bueno, eu vou a ser breve. Non porque non teña moitas cosas que decir, sino porque creo que temos que aprender a ser breves nos plenos. Eu primeiro quero agradecerlle ao señor Revenga a súa disposición a negociar as emendas presentadas polo goberno e a aceptación desas emendas que creo que redundan en mellorar a parte resolutiva da moción que presentou Ciudadanos e, por lo tanto, dende o Goberno o noso agradecemento por esa posibilidade de establecer negociacións que permiten mellorar as cousas. Evidentemente, coa parte expositiva non podo estar de acordo, pero eso xa ven de seu, evidentemente, non? Este Goberno leva pouco máis de 100 días
Estamos a pagar unha subvención, porque este goberno sí está a pagar as subvencións, señor Juncal. Xa sacou as bases de outra subvención anual, que están a punto de rematar o período de convocatoria e logo empezaremos a analizar os expedientes para intentar resolvela antes de que acabe o ano. Tamén en este tempo, que foi corto, estamos a punto de valorar as escolas deportivas municipais da temporada que ven. Neste mes de outubro estarán pagadas. Sacamos a convocatoria das escolas deportivas municipales da temporada que ven, con un incremento importantísimo na cantidade. Se pasou de 142.000 euros a 250.000. Se pasa de 60 euros por neno o nena a 82 euros. E todo eso o fixemos en un corto espacio de tempo. Tamén tivemos unha reunión con un grupo numeroso de clubes, non lle sei dicir cantos, pero había bastante xente ali, probablemente moitos, ou a maioría dos clubes de Pontevedra, e teño que dicir unha cousa: a única persona que mencionou o Consello Municipal de Deportes nesa reunión foi o concelleiro. Ningún club, ningún representante de ningún clube mencionou para nada a necesidade de constituir o Consello Municipal de Deportes, que nós entendemos que é unha boa idea e que hai que sacarlo adiante. Pero, claro, culpar dos males do deporte de Pontevedra a inexistencia do Consello Municipal de Deportes me parece unha exageración insostible, non? Creo que as cousas se están facendo razonablemente ben, que hai moito que facer, evidentemente, porque para darlle un dato, o número de nenas e nenas inscritos este ano nas escolas deportivas municipales é de máis de 2.000. Nunha cidade de pouco máis de 80.000 habitantes, máis de 2.000 nenos e nenas están inscritos nas escolas deportivas municipales, o cual non quere decir que solamente haya 2.000 nenos e nenas que fagan deporte, porque hai deportes onde non hai escolas deportivas municipais. É dicir, estamos nuns números estratosféricos de participación da rapazada, dos nenos e das nenas en deportes, e iso fai que as cousas teñan que valorarse tamén desde ese punto de vista. Por lo tanto, insistindo, o Consello Municipal de Deportes vaise a constituir, estamos traballando neso, estamos intentando darlle a máxima participación non só aos clubes, sino tamén aos cidadáns, a todo o mundo, á sociedade civil, e se fará, pero evidentemente as prioridades son as que son. E para os clubes parece, polo que eu son capaz de sondear nos clubes, parece que o Consello Municipal de Deportes está bastante por detrás do obxectivo de cobrar as subvencións en tempo e forma. Por lo tanto, agradecéndolle outra vez a súa disposición a negociar, o Consello Municipal de Deportes se constituirá cando estea rematado todo ese proceso de participación co resto dos actores do deporte de Pontevedra. Nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Agustín Fernández. Eu, se non hai máis intervención, someto o punto a votación. Votos en contra da moción. Primeiro vamos a votar as enmendas, non? Hai unhas enmendas. Unha emenda, entón o que facemos é votar a favor da moción coas enmendas incluídas, vale? Entón, votos en contra da moción do señor Revenga coas enmendas que puxo o Grupo Socialista e o Grupo de Goberno, porque en todo caso, entendido, votos en contra da moción modificada do señor Revenga. Cantos hai? Ningún. Abstencións? 7. Votos a favor, 15. 16. Por lo tanto, apróbase a emenda do señor Revenga coas modificacións incluídas polo Partido Socialista por maioría da corporación. Ben, e pasamos ao seguinte punto. O seguinte, o punto número 15, ratificación da súa inclusión por urxencia, pero no seu caso, da proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre regulación e potenciación do mercado de antigüedades. Non hai ningún ditamen, non? Sí, non? Por lo tanto, damos por entendida a urxencia e ten a palabra o señor Pablo Fernández López. Moitas gracias, señor presidente.
Como todos saben, o mercado de antigüedades naceu en Pontevedra no ano 1997, impulsado por socios da zona monumental e polo seu alcalde, naquela época don Juan Luis Pedrosa, co objetivo de dar máis vida ao noso casco histórico. O éxito foi tal que o Rastro dos Domingos, do que chegou a dicirse que foi o primeiro de Galicia na súa categoría, consolidouse. Os anos de gloria de dito mercado son historia. Gran parte da culpa pola falta de interese e incapacidade do goberno municipal para controlar, regular e potenciar o resto despois de 20 anos de goberno. Tanto é así que a propia concelleira do goberno no ano 2015, 15 anos despois de estar o actual equipo de goberno gobernando, declaraba que no mercado de antigüedades detectaban elementos indesexables e que non se trata de unha feira autorizada, sino de unha ocupación de la vía pública. Si ben é certo, nese mesmo ano, no 2015, foi o único intento de regular o Rastro dos Domingos, coa proposición de aprobar unha ordenanza que terminara coa alegalidade da feira, a cala cabría en saco roto co cambio de goberno. A propia concelleira do ano 2015 que propuxo a ordenanza declaraba o abandonar a corporación. Só hai dúas opciones, ou prohibir a feria ou regularla, deixando un borrador de ordenanza listo para a súa aprobación. Co cambio de goberno no ano 2015, a senda de deterioro do mercado de antigüedades continúa, xa que o novo concelleiro mete nun caixón o traballo da súa antecesora e o único que se propón é o seu traslado da Praza da Verdura á Rúa Serra, argumentando que a normativa actual da 2003 é válida, con algúns retoques que nunca chegaron a realizarse. Se ben é certo, nos últimos meses parecía que o rastro empezaba a recuperar a súa esencia, froito dunha autorregulación de produtos, deixando atrás tempos nos que se aproveitaba para vender roupa de segunda man, entre outras cousas non correspondentes ao que se espera dun rastro de antigüedades. Sen previo aviso, e para sorpresa de todos, o pasado mes de agosto, a concelleira responsable de Promoción Económica, señora Blanco, firmaba a instrucción para que a Policía Local ordenase na xornada do domingo a retirada do mercado de antigüedades, asegurando que o mercado e a súa actividade son flagrantemente ilegales. Estas graves declaracións foron correxidas o día seguinte pola anterior concelleira da área, do BNG, señora Gulías, valorando como un erro de expresión a valoración inicial que a señora Blanco facía do rastro como unha actividade ilegal. E na que estou seguro que a señora Blanco, pola súa trayectoria académica e profesional, sabe de certo o que significa a palabra ilegal. Este feito foi valorado polos propios vendedores e clientes como moi negativamente. Os calos declaraban non houbo ningunha conversa previa nin nada, foi a saco, dito polos propios vendedores. Estes feitos lévanos a facer unha serie de cuestións. Foi o PSOE o que actuou de maneira responsable coas súas declaracións de mercadillo ilegal? Ou foi o BNG quen coa súa inactividade permitiu que se chegara a esta situación actual? Realmente trátase de un mercadillo ilegal? Que responsabilidade tería a Xunta de Goberno de ser o caso? O alcalde declarou o pasado 15 de setembro que o que houbo aquí, relativo ao reproche do PSOE ao BNG polo mercadillo, foi un excesivo apresuramento en tomar decisións que logo se envainaron. Señora Blanco, recoñece que envañou a súa decisión? O tenente de alcalde declarou á prensa onte mesmo, o 22 de setembro, que lo que hemos puesto encima de la mesa es una cuestión que hay que solucionar. No se puede dejar pudrir y la actuación fue correcta por parte de la concejala. Señor Lores, a situación de mercado de antigüedades estaba prodecendo? En 20 anos do goberno, señor Lores, non se puido regular a actividade do mercado de actividades? Polo tanto, a nosa proposta de acordo é a seguinte. Creación dunha mesa de traballo entre técnicos, Policía, Corporación Municipal, Asociación Zona Monumental e Comerciantes Ambulantes para marcar as directrices da ordenación do mercado de antigüedades. Compromiso do Goberno para aprobar no prazo máximo de 6 meses unha ordenanza específica e, por último, potenciar a través da Concellería de Promoción Económica o rastro como elemento xerador de emprego e atracción de clientes para o comercio local e de dinamización da nosa zona monumental. Moitas gracias. Señor Fernández, señora Blanco Rial, hai algunha petición? Señor Revenga, ten a palabra. Nada, solamente moi breve, solamente apoiar a moción. Está claro que debemos impulsar e dar un novo contenido al mercadillo de antigüedades e podemos buscar referencias
como puede ser el Mercadillo de Mercante en Barcelona, Gambar en Bilbao, el Scans en Barcelona o el Mercado de las Pulgas en León. Está todo descubierto. Yo creo que copiar lo bueno no es malo. Entonces, actualicemos la ordenanza, pongamos en claro qué es lo que se puede vender o no se puede vender y pongamos esto como una parte más de la dinamización de la zona monumental y que puede servir de apoyo para el mercado y para otras zonas que están abandonadas o en mal estado de la zona monumental. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Ravenga. Señora Blanco Rial, ten a palabra. Está. Moitas gracias, señor alcalde. Bo día a todos e a todas. Ben, vou empezar polo final, señor Fernández. Vou dicirlle que vamos votar en contra da moción. Pero non por nada, senón porque chega tarde e chega mal. Chega tarde porque este goberno leva traballando xa máis dun mes no tema da regularización do mercado de antigüedades. Estivera ben informado por representantes do mercado de antigüedades cos que falo todas as semanas, sabería que estamos trabajando en ello, como diría o presidente Aznar. Están traballando os técnicos, están traballando os representantes do mercado, está traballando esta concellera e todo o servicio. Chega mal, porque vostede ademais sabe, porque foi concelleiro, tería que sabelo incluso antes que a min, que aprobar no prazo máximo de 6 meses cualquier tipo de regulación é prácticamente imposible. Pero, ademais, agradezo o terceiro punto no que fala de potenciar por parte da Concellería de Promoción Económica o rastro como elemento xerador de emprego, atracción de clientes, porque iso significa que lee as miñas declaracións na prensa, porque na última semana de agosto precisamente esta é a frase que utilicei, digo yo tamén ao señor Revenga, que utilicei falando do futuro ou futurible mercado de antigüedades. Bueno, entón entendo que esta moción non podemos aprobala porque é unha moción totalmente extemporánea. O que sí me gusta desta moción é unha frase coa que empeza, que non sei se foron conscientes realmente do que din, porque ademais se repitiron en diversas ocasións tamén o señor Domínguez en prensa, que fai 22 anos o Partido Popular permitiu a instalación dun mercado de antigüedades sen regularizar, sen ninguna normativa específica, sen cumplir ningún tipo de ordenanza. Co cual eu penso que esta moción é un claro exemplo de cinismo político. Que aparezca esta moción con carácter urxente o luns pasado, cando levamos un mes traballando nelo, eu penso que verdadeiramente non lles interesa o mercado de antigüedades, e o único que queren buscar con esta moción é unha brecha no goberno municipal, despois deste verano delirante que levan, que aí teño que darlle a razón ao señor Mosquera, levan un auténtico verano delirante. Este é o punto, outro punto máis desta confrontación que intentan no goberno municipal que non van conseguir. Eso sí, repitindo insistentemente mocións feitas no pasado polo Partido Socialista. Outro día dicíamos, compañeros, que se queren temos todas nunha carpeta, que se llas pode dar sin ningún tipo de problema para forralles traballo. Eu deste tema quero ser breve polas horas e porque creo que realmente non ten máis percorrido. Grazas. Moitas grazas, señora Blanco. Señor... Quen queda? Señor Fernández López. Ben, é unha tristeza que vote en contra dunha moción presentada en ámbito totalmente positivo, non? É bastante sinxela de votar a favor. E que me diga que é unha moción vosa, sí, a verdade é que é unha moción que me fixo vostede coas súas declaracións. Non son eu o que dixen que era un mercadillo ilegal, que, por certo, non me respondeu se mantense ilegal ou se envaina as súas declaracións. E que leve un mes traballando despois de 20 anos de goberno por unha actuación que se puxo en marcha por unha asociación da zona monumental e que me diga que leva un mes traballando cos propios vendedores, disculpe que lle diga, titular de Pontevedra Viva, 27 de agosto del 2019, malestar por las formas del Concello con el mercado de antigüedades, non houve ninguna conversa previa ni nada, foi a saco. Esa é a mesma xente que di que vostede leva un mes ou dos falando con eles. Usted me dirá como está. Por certo, se quere facer gala do que fai o Partido Socialista, da súa transparencia, da súa participación, abra esa mesa de diálogo e participemos todos. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Sí, Blanca. Blanco. Perdón, xa. Moi brevemente.
Non vou entrar nesta discusión sobre términos, porque non vou xogar o pasapalabra, está clarísimo. Non vou entrar a discusión sobre términos, nin vou a darlle máis voltas. Isto está finiquitado, que ten que saber que estamos traballando nelo. Para calquera consulta, estou a súa disposición. Se non fai falta que fagamos ningunha mesa de traballo, se xa estamos traballando, os técnicos, a Policía Municipal, distintas concellerías, eso significa traballar. Vostedes deberían aprender a facer unha oposición constructiva. Nada máis. Moitas grazas, señora Blanco. Sometemos o punto a votación. Votos en contra da moción. 15. Abstencións. Ningunha. Votos a favor. 8. Rexéitase por maioría. Ben, e pasamos á parte de mocións urxentes e seguimento do goberno local. Bueno, mocións urxentes non hai, que serán todas as anteriores. E dación de conta dos informes sobre seguimento da execución e liquidación das inversións financeiras sostibles exercicio 2017. Alguna intervención? Non hai intervencións. Dación de conta do estado de execución de ingresos e gastos no Concello dos Seus Organismos Autónomos referido ao segundo trimestre de 2019. Non hai ninguna intervención. Dación de conta da información suministrada ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas en virtude da orden do 1 de outubro correspondente ao segundo trimestre de 2019. Non hai intervencións. Dación de conta dos listados aos que fai referencia o artigo 4 da Lei 15/2010 de 5 de xullo de modificación de outra lei do 29 de setembro pola que se establece medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais correspondentes ao segundo trimestre de 2019. Tampouco dación de conta ao Pleno Municipal da relación de expedientes aprobados con reparos e con omisión da fiscalización correspondiente ao exercicio 2018. Alguna intervención? Sí. Vai para. Señor Pérez Puga, ten a palabra. Hola, buenas tardes otra vez. Voy a ser breve porque esto es para ser breve, ¿no? Es una novedad traer los reparos en un punto específico, pero es lo que obliga la ley, pero nos permite incidir en algunas cuestiones y vicios que mantiene año tras año el Gobierno del BNG. Vienen 120 reparos interpuestos por el Servicio de Intervención y 12 con emisión de fiscalización. Sí nos ha dado tiempo a observar una práctica bastante indeseable de su gestión. El desmedido gasto en publicidad y propaganda sin seguir los cauces legalmente establecidos. Se observa que hasta 11 veces el Concello de Pontevedra ha destinado dinero a publicidad y propaganda sin tramitación previa, omitiendo requisitos esenciales. 11 veces que suman un total de 200.000 euros. 200.000 euros gastados sin control ni planificación previa en publicidad y propaganda. Son 200.000 euros a mayores de los que figuran en los presupuestos y 200.000 euros a mayores de las numerosas partidas que van creando una y otra vez en cada modificación de crédito, que aprueban a lo largo del año. Unas vienen a pleno y otras no, pero que denotan la excesiva dependencia de su gobierno por justificarse y venderse una y otra vez. Una buena gestión se vende sola. Una mala gestión necesita estas prácticas indeseables. ¿Alguna intervención? Señor González Carballo. Ben, no propio informe xa lle veñen os motivos polos que hai estes 120 reparos que, dito sea de paso, é un tercio dos que había hai 4 ou 5 anos. Digo que, claro, non. Por outro lado, ven, é dicir, ao ser un expediente que ven separado por cuestións de índole legal, ven, digamos, unha introducción ou unha xustificación ou un informe xustificativo da presidencia da corporación na que se explican todos os motivos polos que ocorreu. Sempre, sempre hubo un informe técnico, sempre.
Co cual, pois, como comprenderá, se a veces, pois, por razóns de índole de urxencia ou por outras razóns ou exceso de tramitación nos servicios, etc., pois chega un pouco máis tarde, pois mire usted. Pero sempre hubo informe técnico absolutamente a todos os expedientes. Iso por un lado. E por outro lado, que non é menos importante, é que neste Concello todos os expedientes se someten a tramitación, ou, perdón, a fiscalización, que noutros concellos hai moitos expedientes que non se someten a fiscalización. Ben, eu non vou entrar aquí nunha cuestión de que se tenemos máis ou tenemos menos, pero, en todo caso, tamén dicirlle que desos 120, moitos deles son de cuestións como que van a estar asegurados. De feito, viñeron hoxe aquí unhas facturas, aquí a pleno, que tamén son reparos, por certo, que son os das fotocopias ou os dos ascensores ou unha serie deles que xa non se van a producir en anos sucesivos. Por tanto, evidentemente, nós temos que garantir unha serie de servicios básicos e os vamos a seguir garantindo e daqui, en todo caso, o que, digamos, tuvo un importe económico máis alto foi o relativo á axuda a domicilio, que foron 556.000 euros, como vostede sabe, porque a empresa non quixo seguir prestando o servicio no seu día. Por tanto, esa é a situación destes expedientes e, evidentemente, seguiremos buscando o camiño da perfección e traer os menos posibles. Gracias. Moitas grazas, señor González Carballo. Non hai que someter nada. Non. Vale, dación de conta, va. Ben, pois pasamos ao seguinte punto, que é a dación de conta do acordo da Xunta de Goberno Local de 16/9 de 2019 relativa á delegación da Conselleira de Goberno Anabel Gulías das competencias delegadas por acordo da Xunta de Goberno Local do 15/6/19 na Conselleira María del Carmen Fouces Díaz nos supostos de abstención, vacante, ausencia ou enfermidade. 22, coñecemento, resolucións e decreto. 23, preguntas. 24, rogos. E se non hai nin rogos nin preguntas, levantamos a sesión. Bo día a todos e a todas. Ui, que bien, que bien.